Sila nele Tautiana, wale atua tupeile fana. Oia wewa malili utoa, wangarusia upe maotauma. Uatulolo, loto talo faela ufue solo. Uangapele mayo aina, le ama tatao walangaila, lafo yane lukimalai, uafulia fo ile tulukibai, uamalefela utuibe ele, kata lipesa faapelepele, lose, ualelea, walilo watuile bao ualea. Si fugamata go fie ole chama chai pese la wilo ya si liautai. Ya malana fatunga foule na ioe le ua fao ngai na fo ilunga o le tatou pono kalame ya matai nantu au te ilo ala coming soon. Ya te ilo fo la le a fai na le fina ngalo chama chai pese. Ai a mawal a toa ngor pese na ito sen fa le mela ya le se ita fa umantu lunga o le tatou pono kalame. After fo ifatu ngale fo ia pese ole atu nuu ya momoli mai le tele le savali ya ole sona fo ia so ifuanga e mese ya le tatou feilo ia fo i male tele o fa fita uli malu itau ya ile dei fo i vai tau le so ifuanga malo afua ila wa maua anga le lei faʻasoa o lo tatou tapa o sili langi e manatua tau to ila ngotonu tiu te ba faiva le dei aso sa fita itunga wale faʻae o le taima na ngawina o le vao ya wale tautua lo tatou tunu fai pea o le tautua e faʻauau e lē mafai ona alualu ona tatou nofo lea auā foʻi a le tautua pe lē galulue ia e faigatā ona tatou fiafia lenei soifuaga ia po le dei foʻi lalolagi tatou te iai ya bele au te fia fa talofa ofo lofa fa talofa tu le paia ma walunga o le tatou watunu ya mai lava yoga mau te tele se ia paia le tinifu ma le lalo vao o le tatou watunu I so o se tafa o le kelope ma lo le folau ma lo le fa dodoa ya ma lo foi le tauata I tiute faiva o ngā ruenga o lo whenga iai ele fai ngo fiele tsa ilinga o manuia ele fai ngo fie foi le sa ilinga malo ya e viele anga le o le tua ya o le ai tu maulo na file mu
ia ilunga o sio tatou fo'i atunuu matou New Zealand Day o tou i Amerika Australia Hawaii ia po fea lava me sio tatou tunu o Samoa e uia o loo fa'alua fesasi ele o mautonu tatou te le o ilo tonu po fea o to ia tai ngā tai a olona lava alofa e le liliu e le mavai fo'i a wa Samoa mo na tangata ia o fia foi le tau au no asiata awale de yaso ia ile tatou proklame ile toi fa awina ia so se taimi le fo e fia fa ile tautua mo utou Samoa ile tunu ia on sa ima so fa ile wodi ia wo over pisa ko ngor ka ku official e fet proklame Jalo fatu wasi ronga fa rongo mai le ku o kengia le wodi e mai mala ke fongi fa karango mai ra kai ko rua o le mo mai tono fa amater proklame a le leva na no fo fale le fa ma vai le ka fada ia malon to rua malana wo a le te fa rongo no pe o le ka wai misa mai mo mai rongo ofisa ia fa malunu ole ya ne foi vai ole via ia vai le foi ka wo ko ka ngu mai so de a le mano a le o ka fa ka lo ia fa pena foi sunga lo ia la toia ioe wa fa talo fatu mo folo fatu ia ele pa ia la valoa sio tatu butunu ia fai foi o tatu Militino lungo proclame le Tautai A'e le livanga o le afiafi malo le folau malo le langi e mama ia afela ufa talo fa feo yo le tala le lei o mai utou talo fai ia ele tau fatu ai nga tausi ele faingo fie le tau fatu ai nga tausi ia fa tai le tau tatalo ana pongi ia wasa mo na tangata a lola le ono sai ya faftai foi ya wale tawava meina ya o faiva fa sale vi o faiva foi fa le nganga ya wase manui o tatou watu no ya afela o fatalo fa se o fatalo fa ya ile to tele wo mapa anga le tatou Blue TV o ila tou ya e fia mafata tali ele taimi live atu ai le tatou proklame io ia e vatu foi mala ufautuanga ia tatou le o mai fatau tatou tusilulu ele ia le vatu la ufautuanga a o tou fa fo mai e te tauna tou o mai ele ia matal proklame anga le la ki o mai pe o le va ai sala fai a o le u fai proklame ele le vai ngo le afiafi e tu langa fo ia fai fo fa longo mai le totelo tatou fa mole tatou o mai a faloa le sifuru tai au ngai le toru la fiafi o itulai e tauona tatou o mai e a warfa tauina o tatou lulu e fai era vaenga ia ai koe kiria e se koe maruru ia I markaku ofisa fa manola le ona sai se o tatou buturu ia mai se foi ia o le tulanga I le tou pongi e le o toi mamau ai tau no mai tama kole kiruru feonga ia fe pule ai po fere me o iai o mai foi ai ia ona to ai tau no le tono le tatou ofisa ia se taimi fo yo le nei masina e ao inatu ia le tulanga le tatou lulu ia ma vaenga fo I fa pena ia fa talo fa le le totele o tatou lungo le tatou proclame la tatou malolonga a foi mai ia o fa wa le tatou proclame nei vanga le fiafi. If you feel mo na rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los ful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia to foil e te fa ngai dai so se ta vale ma ba wailo avro ile se ia fetala Samoa ile fai unga le basina e fa yoro pikile ta vale mai le malava le faleolo polo tanto ofisa auto ia la fua pe molia to foil le faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina de tupu se Lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tuolo yaile tanto account New Zealand pe lafo sa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile o valu se lau o Tasi Onono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like. Ma, ni vanga fo yo leso. Fere mo moia sa uni wai. Waru wa so ka kiri filo. Songa sa uni ya. Fere ko ngi kula fora sa fa ka mafuka mai. Kupu mai ya fa ka fa. No sunga ka program. Ya maro se fu mo langi ma. Ya. Alor so fu mo wi ya wa o ya wa ta fa ta ro fa so ya so uma zo uma. Ya. No sunga de di loia. Fia nisi na taloka ne yaso. I think all o aso longa lua. Ai kango ave o bilanga jury trial. Ele I a kosi los fulmingu ke kongi fa fa masingo langa trial. Malo ngai fa inga le fangi le crown. Ma ko mai lo fa le debrief. Ave mai. The first listen as a lawyer, you're not coming to the court. Ia fa pe ia e malo. O le ke sau le court. Ia e kama whai serve le justice. Very interesting. Oh. So, mai lai lea, awha pea if any trial le ke involve ai. Pe ma lo pe whai inga. Shake hands with the maisilo ia. They are not your enemies. E nau o kangaka leo mai e uphold ma serve le justice. E kolo o meta zang ei. O lai peo lo mai whafo ia. Free or post bail. And that's very big, complicated thing coming up post bail. Because aleleia reasons yeah e moela ka ngakare ke alu represent ile farpuipui la so finangalo le mana ia le vaenga le la so finangalo le faide ile tala le loia le o ia le mai you're not there to win but you're there to serve. Ole ka ngi bolo u fa senga. Io au fa no mo ia u fa kanga ka o ke sai o ke fa re fia o ke fia malo la le senga malo mo justice yes ele se senga ila ko nga asi e pe mo la vai e ma ia ka le longa winga e longa winga ka wo it makes me think ke mo li so ma fa ni aka lo malo ke mga ai pe falling mai akalo malo wa fire so se me mare ku sa pepe pelo pe se ol me con wale ale fale justice ye wa fire la vai la wala con fire I think ole fabo pa ku sa nganga le atawa if you go for the purpose of justice you actually ke vai ku la fongo e ke alu lo e ke ko mafai ye malo at all cost longa winga lela e alu o le issue oe alo le issue ka kale ke kang represent you become a subject in the meta so interesting ya onga ya o onga fi fo inga ngai fo I si cases o o pia ngafi anga walu fale mo fa pia ele ama se senga male mal fai mori por insingia ya ka ko yanga la kwa o mil power fa pe lo ke lon mele sa o power le male. But in terms of le whainga ngaluenga, ngar ka ngaka ua yeilanga ia ko mai mawhailanga training, ngā ke iloa inga. E pe whilaling singia, ka ke iloa aver ka avale. Ai le mawhaingo ka kango e fix la ka avale pe leo ka iko se. E mawhaingo ka whaika o winga ku lafongo. Pa e whainga ka iongo ka malama I kua ku o winga ku lafongo. Pe a wha apea e ka ke lo obligated uphold ia ethics o le profession. Ai ka kele I ke wa se malvaanga le anga le wa lu pushing a wa den ka fu ko fa ka lo fa e mo li fa kai ai wa lu le fa ngo fa ka kali mai a we te tami ese mo le yo lo ofisili onga manga ya la usa le sa ngonga ku sa fa ku pu manga ku wala ngai mana tu mai oi ele ya se le fialu le ko te fa ya inga e ka ser ma fu anga yo umai ka kai finga o finga inga ya malo ai a hadu foi dar ka ua sorkula fongo ya le finga e finga inga ya ka mama ya pi fa e finga inga ia ka mama mai se fa salanga
mai se mea Wala ngai o ka ume o finga piru. Mai se reason po ai au fa longo lai lau so no nga de mana ya. Fa ko e le okay, fa pero ro como fo. O se lo ia nga fa mau. Pa no mi ga. Ni ai se I fa wau lau fa filo. Langa o le fa fonga mai kupu maka mali o le tunu. Alenga kai leo au nga le tua I so se fa ka fai kaulanga nga fo ilea. O kupu maka mali I falkua makausi ia se o lava I fangau o loke lo lava yasongi lea e vaso mon muri o nga le la amaka le school holidays. Ai o kele ime ese la malo kai mi le ngalua au mai. E molia foi lo fa kai ia la ko ia nga kau au inga mengale fusiua le. Mai se lava ke leo o me alo fasa kau au mai foi wala mai le sunga I pole ko faya asiata. Ia a kongu levanga umal papaki wala inga lo ko lua. Ai aveangi ia mango fa kai ko ile malo le kongu salong ngo inga le papaki wale da inga leipen mai fale ula mo le lako reunion na kausanga fo. Ia ve ia masui o le fionga ia por sunga ia pali le sunga ia kula epa fionga ia ngal manga ia mase yuli male inga o leipen I fale ula fa kai kele ko lava lang me la ku o tu re pare tu re sai le ngaki on me rio le ke me yara le ke ba ka yeri da u le ai manko ve le sof kula epa le kula epa po Nansen ia mapali I Willie Nansen yo kama io le ainga o se ko lu ka lo fai la ya o yedi Mora fusiu nga wa ko loke mo lo yo fusiu. Ia. Se vai ponga mo fusiu. Ia ole fusiu le nga ka au mai se kasi foi. Ia fusiu nga mai. Ia. Pro que va lo que mon ko ala nga le lo nga. O fe ala lo fusiu. Ole ko mo ako. Vai la vai se ko si la mai misui ele o ango I me nga mai. O ko si le wa le la mai nga fusiu le. Vai. O la ngo le fa so aku ngai me alo fa o Tautai A'e. La nga ya ma vai. I don't know winga. Sa no era foi fusiu asiaka. Vai. Ia vai. Então se a wange ko e mayangi me ia I yo. Ke fale. Ole la amakang ole uska invasion. La yo o sunga. La nga mai le request. E kaunga we pe ru fusiu ia so coffee pokala. O le Tautai A'e vai. Ole la so yelo alo fanga pe a fai masui. Wa ko sui my terms or ka ko agreements. Ai ese agreements na invasion ke. E ia me alo fanga usau. Ai mo moli mai Australia. Vai do ave me leile o lumarka ko ke kusi. E ui ana fa pe mai fa pungo te tusi fa te tele tina le fionga 14 no Australia se lau male fitu te usanga le saka ku fa manguia ia. Oi ka lo fai. O te saula fa talia tu ila lo o si ona po si ana tamsional. O matua ia siuso le o ka ngo senda ku misale akaria. E ke au mai I lunga fa mo le mole lava. Ole sunga ia ole ya fa ilo ko lo makua le wo mai ka ko le teutusi. Le sa su mai nei masiona ke lo po si o ngalo po se tamama tua le saungi. Fa mai le mar fa talang fa mtalanga. Asiata. Ole me alo fa le nga mai lo makua. E pule o e pe fia se me avera wori ia. Mai de camisa. Ia fa mai o ko me alo fa dia. Ai pule o fa mai lo makua e pule o pe fie se me avera wori ia. Le na ngo me mal ko inga le ngai e va ko sisi na kula le ngo ka ngoro pu e lo mane atai la lo. O tu inga tanga tala dia. Mana ia yo lo ka sau ka fainga ruenga e fa fiko ai. Al mela le lua ko mai ai ru mai ma tatala mai mal to tele la le fa tu si lu tai mo tato por kala. Le lo. Ya so ka ngai ka kala ka ko ke kusi. Ki lo fin e mo ia. Ia fa kai lo fa no. Awa. Awa la ngore awa dia. Ne atu. E kala. Me voy de finga o malo o podcast. Fa te jele a mai ko kai mi kala ngoi ngana. Ma to ye le voi. Wa ko fa longo me fa me mau aru me no fa le mai wa ko vai ka ko na wo mala. Se va to la fa si silanga le. Ai fa malu lu tu lava mo o te talo tu malanga ngai tu mu fa alo alo.
mole a tou to ya fifio mai pe tou te mana na o itusi lulu po sesi la wale ko iska ko ku Samoa le la to fa ya to le to ma wasta to tusi Samoa o anga fa vai in 2 weeks time fa ko a o meska ko kusi fa mole lava ai o la wa ngani le o te fa marulu fo ina tangata ia mastina matua le na suma ina la nan to sisi le mai bo va vetu ol por kalame le malolonga ele tele na masania ona ua tumu mai tatou office ai fa ko akumu mai ngiri kai mo por kalame o la ule au ngangi o ke kakalo ko ilava fa mole le mamaru la tunu o te lo te fio mai e kau ke fa kalo fa mau male au so ngei ai o te talo atu ele ma se me mfanto e fai ai taimi e fai le tatou por kalame fa mole lava o le tou amanga ia fo ile o fa kala ula o mai le tai au afifi o mai makala mai au le tai au le tar se fu mo o tou mai fia manga o pe palulu por kako lulu please come in the morning o e fato a o mai le officer car code le leilo tou sirfia a dia fo inisi vaenga o te o mai lava ona wo manatu e fasi sila fala o ikeli ona o tupuso ele fo le faingo le tatou por kalame le anga tou te afifi o mai tutonu ia e tau faititia le leo mar pisa o tonu tatou officer ia mele wo manatu ai to e fa manino tulava e o fo ia tatou ia mai fasi silanga manisi o me o mafa mole fa ke a mai le kaiao mole lava o la talo le malanga fa lo le ngai le mafaina tau fia tatou por kalame ai fai ka ko fainga kalama ka ko puenga ale o le taimi o le tatou por kalame ia o la te talo le fa tala ula tuai malanga ngai tumu e te o to pe mai se asia ka pifia kama mafale mo ke mai ko ofisa e le mafaina no ai o le loto fo ia e fia militino fa tasi mo to ia le la ua manino te tonu fo ia o le ata to fe lango mai o lo tele le tatou tusi lulu ia nga fo le temina i to e vatu ai tele le tatou tusi lulu le maua i le official Blue TV a e fia mawala ke suma i lava le tatou office a e faa mole au e ke sau le kaimi orka ko por kalame e le mafainto e fai si mea ia le taimi a mata le tatou por kalame le tau le faa so e te tau ona e sau a e le itana le a e taina le tolu i le afiafi ia o le karsanga ku le malanga tumu fa lo o mo foi fo ile ava no nei e to e fa sila to ile vaenga ia le o mai ala fa tai lo fusi o mana ia nga mai sa o ko mo le museum ale peleskinge fa me melo e misuri ia a fusi o ko ngara mo mulia fa nga e peleskinge le nei mo mo ko fusi o a iyo ia nga kisira fia fa vitai ai le fionga i le tei fono o le mata isau po ole ia mat ole go ele ole baenga le lato fast supporters group ia in Missouri after le fionga e pola tei vau fa mo tau lo ia male uso sa mato wa ia mo lato me alo fo ma tulanga ia ai mai balanga o kautfada ia o le so ngofua e tau da sfree le mama ftanga ia mai nga luenga sa fita itunga i lau sunga le nei vai aso yeah I said this to isilo ia sama ko kalangwangi e vai ngole South Auckland law association sawa ko makalngola ia le I rather lost in the court than lost in the bank. Like okay, fifia le litigations, le advocacy, tile yo le sosoangi ngai kanga kala e mga mia fo le sosoangi. Ko ke le fo kanga kala e avangi ia mankuala le ke i le defense side. Ko ke ro ka ia molia le o ma ila ko le afia tulafono. Ia o ngai kanga ka they are vulnerable. Ke leo meala ya fia io sol nga tulafono ile fao limbai a inga nga oi ke leo sol tulafono ia e fo isi sol nga tulafono maku ya o isulanga lai ka kia le high court pa o le process e umia so kalinga lau fesili pe amengi vai eso
I wake up happy and come to the court and do my Maori, do the mahi. And I hope ngai whaiwa penga luwa yesu. O ngau whaasa ue whi maongo ngau sau I lea songa fua. E kau lea so lulu, kau sau I lea skofi. Whaasa u lea whalaile, whaasa u lea skoanga I marasa. Whi maongo po rofatua? Both. Ia kau sau ka ngā kau rofarikua. Lea ngā rango whi maongo ngā runga whaonga re. Olau fisili pe mana yo le tau te court. O le ase whaatupula ia o le numero na yo tātou tangata Samoa. I le ngei kaimi. I tūlanga o le soli no tulafono, o le afo, a whaifo o tō tele o le are vahenga lai mai se kupulanga. I don't have the exact figures for ile in terms ile increase po le alfa kupula ia o ngumela I la ko lo solia kulafongo Samoa. But what I can tell and what I can see, based on what I can see ile ko kele lava ka ngaka o solia kulafongo ka Pasifika Maoli. Yes, ko kele fo ia le au Europa. Ia I mankau ko kele o ngai ka Pasifika Maoli. Manukau is the busiest court the whole of Australasia. That is what I was told. Coming out of law school, fa penga fo ia le kala lo ia I. So a fikala I Australasia a fie mauskadia. And mankovala ia screen fo ia ke ala kuva I bral kamio lau meta. Ele ai se aso ke le ala. Ele o le it's like ale fa lima peongo ia pages o le fa solo mai. O ingala ia a fuala ia le ko akelo ngaka. O le makwa I pisi o ko le manka. E fa penga fo I le ko I Papakura, ma le ko I Pukekoe. Fa penga fo I City. Pa o ia le ko al falfamasingo pixiri anga pisi. Malo fa tai. Le se muri nei o information. I falfamasingo. Yo fa ka se o ko. Siri o e tere ia fo lango nisi mo. Eu oficilia sa un o kalwelo oficilia. Sabi na sa ai po le mo yo lango ke me le ko asia ka no wa. Ia. Ke kangi pe ke ika pe ke fali pe ke fiangimo. Ia. Pe fa peru ke la ko vaturi e to. Ia. Well, it depends. Pe fa pe le la ko sia ka vakule ya ka as a witness. Le la molia. Molia. Ia, lo kero ka vai lefa mai kero ka vakuyo. I think ko ke fa ka kali se yo ka minga because ava pe le molia ia se longa ka ke mala ma po le molia. But ava pe ke lo fa ka inga bo molia u fa pe wo te wo to e mau fo ile ya misa va tu fa te inga. Pe wa fo ile wa kilo no wala ngai rasta misa u ko ngona fu kilo ngala u ile wa umilo no misa ava pe ala ku longa ngaro saua o fa yaku yeah, good luck. I have a conflict of interest. Yeah, ke fa ya fu o rai de wango ya iskanga. E ve ko ke kang fu tinga me ola on ale pio sa moro kang al mirror conflict of interest. What if I'm seeing as a witness? Bonga be you must serve as a jury. Yes. Se mingala ngale wa mentioning ai lungal prokalame. Se mingala se fai unga na esa o loko se fai unga wa o ko juries a le to tio fai unga fo nga e roa o se fai unga sa o ko fai I taimio e tu o le fainamea. E roa so e roa pe ko roa so o mako finga u le fai unga. Yeah, fo ko amo ele unga. Ele se fai ngo fiese ke sa masa ke se ngo jury o fo ka o le kingen ki o pa ele mo ke si vo ele pa ele nga boyfriend de ke si nga mari ko lu le ya so ma ko ke pe fai ngo fie wa straightforward pa ki lo il me fai pa ele fai ngo fie ko lu aso o ma ko e fo mo karangoa kan fai convince mo ka inga ye kasile Sa e fia la ile fai. O fie o fai unga nga ma ko e fai unga nga ke ulam ka ala ko disi ba nga e ma ko disi fu lo ma ko Ia. ele fai ngo fie Malo fa tai. Ia. O le olanga o tele nalu tele ele fo ya u ko tu mane o kilani.
ono le tūlanga o la unga luenga sa i mo mua le whalpui. Au te o mai alai au mai paung tāma. Te mi fo ina lai fire corrections au nei te mi o la ua ave le kongkala ke anga i the first security maisi ma le chap. Ya, so e koe ki aisi a so a kuaka ke ia wha masingo mo ka whalongolongo ai ai. Cases ese fo i o tangata ma ia, ai malo lava fo i le ngā lurue malo le ono sai. Nana whate au niso tatu whaasisilanga ia. Tatu o mailo e faʻasoa. Tele o mata upu me siri fo ole umo me lava nora sunga lilo. Ia, isana take whaale tulafono. Ina inisi o mata upu. Au fia ima nisi o mata upu sa tatu whaʻasoa mo moai. Ai, o le aso a tae au, o le a whai ai se lesi tala tele lava le motu tele i se la whai. E le tari tununga o nisi o le vaenga wha upwhai la upwhai malanga tulu wa mo i se la whai. Ea, o nisi o le au suatu le tae au a tae au. Ea, mo le nei wha moe tele i le mauta o le apita o pisanga i sale lolonga. Ea, wha fonga mai ere motu tele i se la whai, a whai o le te mai mo mai le nei taimi. Ma e sila mai ma e wha fonga mai o mātou leo o le whailoa inga le te tauona e misia. Whailoa inga tele lea ma le sunga, po le fionga le teitei fono, o ia fo le teitai o le vanga wha upwhai ere fast. Ma le vaenga wha upwhai ato e to o lua se fulu, ia hau fiai, ma nisi o le to tele, ia o lea ua to tonu lava fo i o le li o wā le whainga palota. Mo mua se tasi o vaenga lau o lunga, whainga leo le stala, mo utou se la whai. Maua e fo i maleava noa tou te whaafafongai, ia inisi o ana vatau, ia manisi fo i o whaatapenanga, ia o mea fo i sa tutupu. Maua leava noa le tou te tala awai, tou te fesili, e tusa o le wha moe. Ia awana ingalo, taiao le taiao a taiao, ia ka kaunga kahare fiku valu, o leva na iai. Wai pi a mata i le iwa le wha moe, ai vave iai ne te ua le maua so ua vanoa. Ia, tātou ma le motu tele sa la whai. O leisi tātou wha, nai o tātou wha sisilanga to e wha manatu atu. O le wha sisilanga mo le ainga wha tōtua le tuasa mo o Tasi i Hawke's Bay. Wha whekai i asol. O i Hawke's Bay, na sen mai e se Tasi i atia urua nei lava. E le o wha leo i nātu ngai lunga le tātou proklame. Ia i Hastings ma Napier. O le a whaia le tātou whurutanga le wha supporters i le aso tōna i nei. Aso se furu ma le lua. Ja, i le itulau lima i le fiafi i le Hall, a le Hastings, Wesley i Hastings. Wha mole a fifio mai tātou mafutai i le nā fiafi whaafitai. Ia, nisi o tātou whaasisilanga e au fiai le whaasisilanga lea ia a le tātou a inga o le fast i sini au se tālia na ubato e tu i nā tuilunga. Pei ona tau sila ma iai. E whaasida sila alo ia tuai paolo, mangafa maululunga e manuel vaenga whaai e whaatuatua le tua sa maua Tasi. O le aso sa le vai aso fou, aso lua se furu leo a perila i le itulau lima i le afiafi. O le a whaiai se tau whailoa inga i le hall, a le Pefia Hall. O le address le na utu i nā tulunga Tasi o 5 Lindsay Street in Campbelltown, New South Wales. A fio mai maliu mai masu mai, o lo o yaisina ma tā upu tātou te fia soa le pulina. A wālava le tātou vaenga wha au whai o le whātua tui le tua sa mo u Tasi. O le a wha mau popo ai foi ma le tātou le stala i le aso. A whai wa umana i le stala, wha mole e te su mai e ka ua mea lea, ma au mai le ata o low passport photos. E mo mole i Samoa e whai eilau ID card. Wha amna tua tu foi le tātou la fongas furuta la a le tangata le stala e wha mau popo, e le tātou furutanga. Tau ina ianga leile tua, tei atu tu sui fuam so mātou ola e au lia i le aso. Ma le wha aloro lava wha aftai o le laulaua fono, wha Sydney a inga Campbelltown. Tei fono sunga suluape niko suluape, sui tei fongo sunga pali lau maopo Tauai, sunga le whailau tusi e meleta a luni e ma le teu o loa Perise Vincent. Ia, o leisi tātou whaasisilanga. O le whaasisilanga, i tātou whaasisilanga misale na sena to iei umana to tele o Australia, manisi o latou iei lesi tātou kalafina sa vatupi mana ia le nana e sau mai lama.
e la vea ai fo I ma me sorry my birth ai le si tatou ia te lo se uma to e vatu se si taimi ai na yo nisi na tatou fa se silanga la tatou wo nei mata upu ia a mata I lo le proclame lau sunga le li lo ia e ile video le sa ma fa tala noina te lo le ato e play mai e misa I lungo le tatou proclame o le video lea o lea ua tali ai le fesili nga kele nga fesili po a upo le fongo fo ile ako a le taitai o le tuangai ma le o lo nofo le tofi pa le mia I le taimi le nei le sa fai a o le I fotua I fono a mata le parlemene o le tausanga a le la ua kangia mai I nga ua ka ue e le faipule o fale atatolu o le karangoanga lea ma le ango liu lea o le lako fongo o le lafono le na fai e au fi ai mua o le kalipeinga o le fast lua ia o le vaku o le fonga mangi mau kulanga uma la to play the video lea ona faile ona ifisidi e fa mamlama mai e le sunga le liloia au se belo fa fong ile amakanga la wanga o kupul men nei ila ruai filo inga mal kamaka ikai sa fai e la ofa e mai le fonga kalai mal sui fonga kalai ya kako anga fai le kai mile le fonga mo alua filo lima e le fa pel me o ia pe kai yangi ia o ke le fio o le loko mea pawol mea o le o ko mali e mai le sui le fonga kalai mal sui fonga kalai ya kako inga ua va ia ko mo ko sila o le fa yanka ko nga lu va kasi mal fonga kalai o ia mal sui fonga kalai o le la o mo fa le fonga fa farpui ia o le kako fonga kalai le ele se kala vanai o le sui fonga kalai la fionga ya tolu ngata tile le sui mai sama tang pa la tai o la ua la ia a fai ai mai ai fa ka misanga fa nge wa o le ko fonga pa le o le ave fa mo ta upu nei o la o ku ile lo yesili o ile fa nga yo inga le application portar sanga ile fam sidonga nga ye va fai fam sidonga ta upu le ai mai se fa tonunga o se ora e ko fonga pa le e fai ta upu le fom kalai ma su fom kalai se ilonga lava la mai a meia fa tau tor fom talai fom su fom talai fom e ka ko fa solo ka ko ngalu nga la ngai ia o le video lea o le video ato a le o do mai lava le moe ma le vaenga o le ua ai tatou jele I watu le taimi ato le nei e ti tala mai ai vai fa fira ia tu le fionga ia vui masina mua le ua join mai Samoa ia ilunga fo I o le tatou proclame le stofi le fo ia fiafi ia fio mai ia tala mai au ma lo le folau a fira ia tu Yeah, but tell about for you to file by Malay or the a bit to for Poliali fa mo lo fionga ma lo fa tai lo fionga vui e tau e le kilia lava le vaenga le sota inga e tau fa le tonu se to siakia ne lava lau pito fa mo le lava ona e pe tau motu mai le tatou wa ia le interneti te le lo le se ki le matou tu ai na onda to siakia ne lava ia la fa ile sau no nga sunga le lo ia tali foi tau wa lo mai on fa felo mai le fionga ia vui ia ai na on to siaki lava ia ona tapa foi lo so fina ngalo e se fo sunga le tau ia sauni ala sau mai tau watu ole ase ia ole ase va ai fa tulafono ile me wo karango mai e fai pulo fa ka kolu e la vea I lalo se solingo se kula fongo le vaenga pe atu watu I fainga malo o lo iai o le o lo ngofor kofi pa mia ma le o lo le kua ngai kai o fai nga tiol ai le I usuvia le fongo le si la vaenga o te facility fa mani noina
o lea la ua mai ngai kau mafai e se sofa fong fekalai ma kuli fong fekalai ma sui fong fekalai ai play mi lunga o langa palo ka le foko afai muli a o le vanga edi mai o le o le vanga o fongo ai le ika ya pasia pidi le o le keu ngor fa vai en fana e tau so no vanga ia faftai ia siata e langonga le fangongo pe vai ak fo le video le ama melanga ka o mai lunga a se iku ua e lunga le Crimes Act fam mole le producer ele vai nga fast fulu le Crimes Act ma le vai nga fakasi le Crimes Act a ka ko va aila le vai nga fast fulu. Every citizen of Samoa is guilty of treason and shall upon conviction be imprisoned for life who ya pui a e referring al head of state sau le pi ngai ka o mai ma fo anga me kaua saulo le si uses force for the purpose of overthrowing the government of Samoa. Aka ko whango longo leima mai kau le sangwanga fai pule whaleaka le HRPP. E le ua mita le threshold le fai mai uwha ngā le force overthrow e le malo Samoa. E pau lava le mea kau ke wā ai ma le kau e kau le mita onga ole fesiti. O iei se malo Samoa ka mingi in terms of ka pengeka ma se parimia. Ile kali el kula fongo pe aka ko wo ile kula fongo fenga paloka. Elo is palimia Samoa because o leo lo occupy inga le seat al palimia. Ele o valid langa kofi fai pule o le manga o mia ai o ngaia o mia le kofi palimia. So ava ai eila ele mafai fo i o nga ka ue valid se kapingeka. Aile o valid se head o kapingeka por palimia. Ai le la ua o mai le fasi silanga le a le HRPP e kusai ma le press conference po le alava le ka unga ka ua le melang fai mai le fai pule fale aka under the banner o le HRPP po le amia le HRPP. O le uka mawhai overthrow le malo Samoa pa o ai kongu lava leanga fitfilia Samoa inga o umma le fai ngā paloka kele la kongu peonga mang malo mai le fast. E kusala o lau fai mai le fai pule faleaka. Lea la ama ko kangofi e pu lea Samoa ma fai ko finga mo lunga o Samoa. The speaker report directly il head of state. Paule o kanga kai ma fai ngonga fai yangi fa makalanga fa pea i langa ia marusi anga fa head of state. Ai lewa sa ngo mai le fai pule faleaka. So that's a big question si kanga ka Samoa kai mingi. Is this treason against Samoan government? Beafa peo yese fai nga malo Samoa kai mingi. And o le fai mai le vai nga fast food o le kula fongo o le Crimes Act a Samoa. A guilty lo le treason for life in prison. Beafa peo meet any of those four parts le pui A, pui B, pui C, mal pui D. Au mai lai lalo le vaenga fasul kasi le fai mai ai inciting to hostility. Le fai mai a person is liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years with the intention of undermining the authority of the government of Samoa or to incite violence or his hostility against the government of Samoa. Again, the same question asked. O iai se government of Samoa po se kapengeka lau ke kaveninga le kungu. Yes, ole ye le palemengia Samoa kai mingi. Ole ye le speaker. But in terms of the government, it refers ile kapengeka mal palemia. O I fo ila ile announcement le. Wa li mai ai le popole o fai pule loko fanga. E kwa nga attack lo amaka nga attack ko le integrity o le kula fongo wa attack ko le institutions of the cabinet. Because anga fa pengi o laile le lava le safa inga le fast male lo occupy inga le seat al palemia ele yangi me fale kong ele mfai me fa pe and it will never happen in any democratic country. Olo a makanga attack male HRPP ia le malo Samoa sa wo vai nga le fa kasi le sa wai or between different classes of inhabitants of Samoa, or to change any matter affecting the law,
the laws, government, or constitutions of any religion observance of Samoa, use or speaks any words or publish anything. Speaks any words, and lo faile lako publication. Lewa mawal kakala ave maspika. So lo ka mafai e lau ke ave e sea le singo foa po le si position piko sili lava o ngā fundamental i se o se whainga malo le position leo le speaker. Because o le speaker le kau ke loa umma e se le narrative le ngā kau mawhai e la so whai mai o le palemia o le leader of the house. No, o le kofi o le palemia o le leader of the government. O le leader of the house le kala ngoa i kula whango o le speaker. A le lau ka mawhai avesi. And where under the sun e sa wai ko i ngā mea whaapea e kofi mai le speaker mai le opposition. And if it wasn't happen in the beginning o umma le whainga pāloka le general elections e lai kungu, why now? Why now? O le kari, anga kupuru kaimingi, it is full with corrupt intention. O lau ka mawhai e control e fia me, le kapengeka, ai control e le HRPP, makula epa, le palemengi. So, o le ala leo ngā koe i palemengi sa mo, pia whapeo ko inga intention ngi le ia ingi kangaka. So, who fall under the treason? E leo ngo parasi e la fia me, makula epa wa, I mean, wharpura whaleaka, he's revealing le mealinga happened behind closed doors. O ai lai ka kaunga makua palasi ila lo le treason mar fa vevesinga i le ko inga mele le wo wa e sa oi lau sa ngonga kia ye le wa kia ye fia mele pa ki sa o nga la ko kokong ale wa do fia mirikingo fa kasi mo kuila epa fa pe lo le ti sa ngoi pa le mengela fo fe kala ila fo ya e mo piko ai par mia au mara ka pingeka ai kia ya ko va nga la ai nga ma fu ai ngo sa ko e fiu e kama whai whaai, ai whaangi fo le mea le kama whai whai. E le kai ma whai ngā ai. Lai ko le winga o lau whamakalanga. Any government in any democratic country is based on the majority. Majority i le pāki, e peiwhulanga mga o mea e le kula whongo whainga pāloka. And we shouldn't whape apalai le kula whongo ngi usila i le whainga o la kou, palemenge and stuff like that. The design is there. Pa e kakau lava ngā kako mulmulika i kula whongo Samoa. A whapea, e kusaila malau whesiri le whai mai po o aila ala a kua i ai. Ia ke au. O le whai pule loko whanga. Because o lau wasila fia le, my simple question, and I hope e whesili se journalist i Samoa, i le whai pule loko whanga. O ko iei se pāki e le whai pule loko whanga le kaimingi. Full stop. Let that person answer that question. O laenga ke occupy inga le seat unlawfully. And it's not because of anything we created. E peisi lunga le kula whongo le kungu. A o kula whongo ngā pāsia e le paremengi a Samoa. Lea lau wa whaakanga e fia me ku ai ngā rhetoric like this. E lau ke o mai e whaaleanga le kungu. And ku ia la Samoa a o le wa ai a kula kungu i whafo. This is where they will start inviting this kind of corrupt influences in Samoa. Ai o ko inga ka ingi ka ki mangaoi. Anga whaapea e whaifia mele mea sao. HRPP will never have any intention to come whainga ko inga announcement whaapea. And I think, and hopefully I'm wrong, o lewa ka mawhai o ko inga announcement ngai, o lewa ka mawhai e wha in other words, lo kom fai fa lo kaule hon. Yes. O le vesili o se announcement fa pe fa se fai pule. Or kali le ai. Pa wa kanga ka fa announcement fa pe. It's the head of state. O anga ko finga ia. O le speaker mal palemia. Ai le wa fa pule i le level o le ilalo. So e akangia mai e le va ai ma o ngi ka kai o mia ko fiola ko I kula fongo la ko. And to me show me the legislations it allow we ko inga me va pea, and then I will say okay, I was wrong. Otherwise o le manga o mia kula fongo fa nga paloka, and they can't change it e kaimingi
for the purpose of e kama fai mi tele la ko fo I le mele ma fo fo I ma mele manga oi. And I think that's the safest place mo kanga ko le ku and us. Ba ai po le ale mele manga mai ku la fongo. And if that question will answer fai pulo lo fanga o le ale pa ki le ke kai mingi. A o le ale manga onga o le vaenga kasi fast fulu o ku la fongo fai nga pa loka in relations to your position as a fai pule, not as a prime minister. O le fesili foi langa e kaunga fesili ai. I le fai pule o ia olo, fesili ai ale ki nguu, o awhingi o kuala. I la kou umai e wa lo wale ingi paki. So, e ngongofo foi o. Ai, o lai ngongofo fa le soli ku la fongo. O lesi foi la me ko ke va ai. There are two lawyers here. Le fionga ia le fau ma kuala. As a lawyer, you uphold the rule of law. Because as a member of parliament, e umanga e koe fo ile lau profession. E mawhainga e koe alo koe practice lau profession. This is what Western Peters did. Because he's a lawyer. Kami uma e whai inga Western Peters ile whainga pāloka, you know, e whainga luenga on pro bono. Like, he's a wealthy lawyer. Awa apea ngila o lea e sau whawhai ia le whau makuala I le palemenga Samoa unlawfully based I lunga mga ongal kula whongo whainga pāloka. O le fesili fuila le fesili le law society Samoa. Are you guys gonna be bold ma remove ia vaenga le avea malo ia anymore? Because anga ongi usila. Mode siavongo. Bain melanga maua ia Giuliani. Fingau. Kasi I uma e law society America nga kusilo ia. O me foi langa ka kaunga va ai. And the time will come. The time will come where these things will be investigated. You know, so e me ia ma koe va ai ila ko foi o la ku la email law society Samoa. Pe nga fikawi fa unga nga fa ngilo ia sa fa I kongol parmenga Samoa. Ba lo faftai sauni lo fionga vui. Tosia o toi le tatou so te inga ma le internet. O le so feeling nga ro wa le te maua uma vaenga fo ile usau no ia ile sunga le lilo ia. Ma lo fa tai a siata fa tai tele ai le fionga le lilo ia le tulanga pe ona fam tal. Fa fikai a wa mo kwala ngolo ho inga me sa ka pese I asoa. Le treason. Kaunga molia kuila epa malako I le treason. E ka kau o ngale pa o nga inga e Samoa kula fongo safa pea o nga fawinga e le HRPP le ke nga kuila epa mal HRPP ai soli ai fa vai o le kungu longa winga e le fou ya me malanga whainga malo minority le ai ia le melo le soli kula fongo langa o le mea ngau mai ai ua pa uai ka ki ngwana ua pa uai e ala wai inga au mai saule ia le failo kusi ale koka se le HRPP sau fa makala mai ia le kulanga e pe anga fai o le ai ma se senga o le mele o fai ngei pe o folanga le nga mai limong I fau le o uma ngala ku fai ma fie me ai se senga o le mele nga ma le mele nga fai anga I ngai ko kasi ia nga ve ma tautua ala kula bakal ngwanga ya peka nga vaku kal ngwanga nga iluma nga ber kula fongo ai ke engal kula fongo lal me nga fai kuila e pa ma HRPP o mai lo lama koe fau le kula fongo inga ia mafai ai o nga fia le vaenga le sa ku kasi la fa fonga mai la ko sa ia vaenga le la ko ke mala mala le le me nga fai ala ko you know o le mele mo yer pa ko ku a siaka man fa fonga mai ka ku ua makua wanga ole mole va ai alu ua makua le ai se kapasa le ai se kapekengi le ai se kapasa le ai se la ele we kulanga pe onga ka ko ya ol kai mi fole ngai la kai ka kongunga le ai kai ni ngai fon kalai wo ka wen kulai mai ya e kulai mai awole fefe la e pa fonga Samoa a belanga fa kwa ngam sanga wala lo ile aul malo inga I fai me sili nga mi ko wa pangakia le ku ngai ai me sei ole fai mai ku fa fo me e ku pu ko ka ko le nga fa lolo asia kama sa ungi fa pe fo ile ato
Malo fa jelo fico vui. Le tau. O le ke mafai le upole le Treason mai la ko ya fia ya ma le ka o le fa ni sa ungi pe o fia me ko o le be ai mo ko fo ie o le offer ma le accept le penga offer penga request ya ku le pa e fa fo kalai le mo si fo kalai por menga la ko fia me lafo o ka upole so e kaula me mo la ko lua ia asa le offer mo le accept o le fo nga fo kalai mo si fo kalai i fainga fa lilo ia nga fainga nga ia fa lo di mo ia ke au le vai ia fa kula fongo given le level of intelligence i kanga kangi le fionga sa fa piko va pe fo ile le fai pule le pa le sunga ya kula pa ma le pa ki le HRPP whatever was discussed it proves a intention Ava peanga e kula I mai lo fale e alu mamau e faile lua fongo se mea. You already have a preconceived intention. O le mea le loke manga o e achieve. O le mea a kore manga o e achieve. O le makua I whaamalepe o le akungu. La makua I sui e leo I lalo se vaenga o se kula fongo Samoa. E mawhainga kupu se mea whapea. If it's under I se kula fongo Samoa, show it. But o le mea lewa iei whai mai, o lela a mai le, o lewa o ma le HRPP o le ko whai alo au lela sau e whongwhika lai. They openly throw a threat. Threat ilea, I lengo fō o le whongwhika lai. So it involve mala ko nge inga kau pule. Ava peo le whai mai le awangi, le whai pule whaleaka, and it's a gimmick, it's a joke. Well, that's different. Pa afa apea e mo I o lenga yei se fongo fa apea anga kalangoa ai ma ofa se mea fa apea. Regardless penga accept po lea o lea wakau puli. Ua yei le intention de kau mawhai e whaaleanga le kungu. Why? It's all about power and money. O le sila o fesili, ta ua ia o le wo mana tua. O le kau pulenga, o le talanoanga le tula epa mawhia me. O leanga whai. A o le I usuia le fongo a maka o kausanga ngei. Le waka umai e le mongi. O upu o le fongo. O le whawhakalai ma su whawhakalai. O le akukuri. O la ofisili la. Awa o le mele le finga wei olo muri. Le kakurunga olo mwhaaku le lafo mai e le whaakuku inga. O le alo ke finga u o nga whamai ua pā loka le fonga whakalai. I le keu ngor whaavai. Ai mana tua mai e fai le fongo lea a kuila epa mafia me e rei kai fai se keu ngos whaavai a lea ngā rua I kuila epa ma plane kuli e le fonga whakalai ma le sui fonga whakalai. What did he do wrong? O le ala le mea se le fonga whakalai lea wa o le mea mongi e whaka ngā wha aka fua le mea muri ia a o lea ngala kala ngoa mua e kuli now o le si I vala o la ofisiti a fai e lau ke au mai le recent lea whapea mai langa ire kala kula e pa desi nga kala ngoanga manga kusikala yang fa ngongo kusikala fa mai o fese fo fe kala I alu isu nga kupe ma nga mau mea o fia me nga ngongo fu fa kasi ma fo fe kala isu nga kupe yang o ai se nga le fa ye fia me ya padi awe ke sau me ia langa ya mama e kai min ka mi loi ai le imalepe kongole o fast ai sa malama fia me nga fai fa lo longa o ke karango aku sa o Brisbane nga fai ya la fa lo longa nga fai onga o lunga o la o umo sui fa vai o le paki o le ala mele le nga manga o la e pa kuli ai ale aru karango ya fia me nga ka miro fa kasi mal fong fikalai o le wingo la ukala o le makua foi le poison o le ko inga ia tia wa ia o kanga kale pe mole li lifai wa le uka karango ngi kanga kai ko ru o tangata le pe mole li lifai o lo fa ngongoa mar makua fa ke ia lava o fia me o le traita le ale ke lo ngi le ko ma o matua evil lava nga me ila ule this is my own personal interpretation wa le fisili la sauni atono fiso ni mai foi ma le fionga ya vui o le ala mele ngā rua I kau whaide whongo lea
makalangoa I for kulinga for si fong fikalai makulia ko mare sui fong fikalai ele ai se sala e mali ke le ia le lau analysis asiaka onga o le pa kongo ai lungo le kuso on million menga fa yes on menga fa mele pa awangi ngalo ya kako a fa pe fa fonga ngale ko o le fong fikalai e lungo kumalo before he became a speaker he is and he will always be a member of parliament ilonga kumalo throughout the whole term, parliamentary term. E whapenga fo ila ia fia me, ele kaimi au palemia, and that's my taking from ile tulafono. Aile avea ia la fionga sa whapiko ma palemia, inga ua malo le fast. She was a member of parliament, mai le kumalo lo whanga. A whapea la o le viu ia kula e pa whapea ele kakaunga involved le fonga whekalai I mea ia le fast ma sua ngā kupe and all those stuff. O le fesili la, o le alpa ki insau I kongu le fonga whekalai. Ngā sau le fast. Mai e whapea ngā fu ingi, e ia mea ele alu le fonga whekalai, ai a olonga kalangoa le kokas ma movia le paki e alu le fonga whekalai. Especially alai Samoa, e le peila o ingei. O ingei o le fonga whekalai ingei New Zealand. E kele anga sit on the top o le lisi paki ingei. Le kai ka ia malo. Ma ua avese fo I longa ia ku malo in terms e longa electorate. Because on New Zealand le list MP. Isa mola. O le vesili la vesili. Fa fea langa whaka ukiuke o le fai pule o le ku malo o sapari. Le fonga whekalai. E le vapela e aku kangaka o vapea ia aku iolo ko fonga whekalai e sau ia fai pule. Now those positions are cross-pollinated. Kusa e whapenga fo ila le kofi parimia. E whapenga fo ila kofi mingska. E le kakaunanga ka kokau mafai e ave le dirty politics le whapea e justify ei. E le kakaunga alu le fonga whekalai. In other words, ua soli e fo ila whaavele kongo. We discriminating him from associating with the party le nga sa wenga ia kongo. And this is a type of dirty, it's beyond dirty. Makua I palapala, makua I fiu le la sulu ele mafainga frule le malosi le la onga palapala ko inga polokiki. Jailo sunga le loia. Voi so finangalo. Ole o fo le kulinga o si fonga whekalai ma sui fo. Aile ise mafua anga ile amakanga. Ole so finangalo le. E o mo bueno tatu talano I asiata ma le fingo le loia me si fo io o le ataua al fa fonga mai o tatu tunu. A whai e nei se kula pongo o ka oko mai ai ia se kuli o se whonga whekalai. O longa wi, it's all wishful thinking. I mele whai e maenga lea. E lau mangingo lawa le awala e wha malolo ai whonga whekalai pe o ko lau e le whionga le lilo ia le kele o kaimi. Masalo o wha fia maaku fia o wha malamalama e saungi. I le wha whonga al kako ua malamalama Samoa akoa. Ai le malama ngi vale pa pio ngaka I langa o le mea wala I ko fa ko vale ngaka ngai le ngai koko I mo pol kiki le anga ai vale ai fai o le mesa e vale ai fai le mesa o kala vesi sa wa ya ku e pa mal HRP pi ma fo fia me ma balanga vai ko kiki find us se clause o le kula fongo o lo fa pe mai e mafai el palbenge o Samoa o nga kuli se fongo kalai a fai le ai then shut up and ship out. I think ole mangua makangal kakalnga ole I think I kongo ka oile advice le lo ia sing ia na fa make out you go to court for justice. Yes. Because o le ala au fai mai lengo mo aku le press conference lenga fai lewa fa kongu le lawyer sili. You cannot force a lawyer to do something wrong to suit your purpose. Otherwise the lawyer is corrupt. And ele fa pelo como fai o lawyer twist turn me umma ia mawai se kali ave kanga kale manga o miel kat. Onga soli lo kula fongo. Ai fai en me se. Ia e sa le songa bui. O fea le kula fongo le la kam fai fa pi o fengo ngimia ai ka lo fa foi la lo ye sili
O lau te tau fisiri atu ai, lewa e sau tonu a whaptei sauni, au o toi wha. O lea langa sa ili e le speaker, le opinion, le teika, le roi e sini likoli. I le mea le pisai kuila e pawalanga o le ua whaasisi la kokangi. Whamai, e le kaunga e vote. Sa ili e le speaker, le opinion, le roi e sini malanga liko le advice. Saul kala le roi e sini, whaikaria oe ngai kei rone me whai, ngai mafai. A lea ua koe sau whamakalanga le a limongi. Wa koe whaakongu le loia si. O ai la le whaakongu le loia si. E koe haru koe whaile mea lea. Inga ia remove ai lava le speaker. E sao lea sa ngā vui, this is a wishful thinking, pa ele mawhainga ve e sea i loka ko ngau e whaasao. Ma whaamalama. Yeah, and I am, okay kalkongu, there's a lot of people who disagree with me. But show some evidence i le kula whongo laika oko i Samoa. E mawhai e ionga whailea kulanga. Otherwise, e yele kaimio I luma ka koe mawhau mai ei, we are going to regret le kula whongo ka kuai. Because le se kula whongo I mwhainga whakingo ia ko inga processes whapea. Ia kia ufo ia malauia wa ai onga ole mele whai mai inga pāloka le awhangi le whonga whekalai kula whongo suinga whawai. And I always reserve la uia view le ikula whongo inga whai. Because I respect le positions al palemengi. Pa wa ai ili wa ai e whaalo ia ikula whongo inga whai. Ele o pasia. And this is the reason. Le la ukanga whesidi aku ia o kouia. O whea lenga pālo ka ile ko aongo lea le ingi I marusi anga whaipule ia lako. Le kai mirenga whai e suinga whawai. O whenga pālokai, in terms of whele kūnga pālokai, lenga mita, lenga maua le 2/3. Well, ele se kua le se la kopaki. And that's the point. A e kangolola e ser ko ongo le o le empty seat ia, I lalo kula whongo le empty. Wa maua 2/3. Wa pasi la kula whongo lenga whai mea pasi. That should be the narrative e kau mawhai ele wa enga lea kula epa, e challenge ele kula whongo lo pasi. No. Whapea ua vote le speaker. Because ai ase I longa I makua I na se whamasingo ngi me whako a whapea le esa. Because ai mawhau ai. O ko ongo lea. Lea nga including ngu mela nga pasi ai kula whongo. Pa o le whai mai kula whongo whainga pāloka. A ua le ai sau pāki. Out. A le whailau pāloka. A o nga whea la lenga nga iai le event po le incident nga prove ai ua le ise pāki el vaenga le. 21st of Jan. Yes, lenga kudi. Lenga avei, lenga whai ele whongo, a lawa wa whai loa I o le speaker, ua le aing pāki el vaenga le ua vese mar fast. So from that time, o mea umanga whai le kaiminga include ia le basi o kula whongo ke unga whawai. Le kaubia. In my opinion as a lawyer, those laws are not passed. Because aso lua nga usa whai e konga ele ko nga usa whai I manukau. And nga ufa alongo marko koa le whainga o le decision ale whamasingo. And these are the words e kele ang whangai whamasingo, even for ilo ia pe whailako submissions. Mar whamasingo, the legislator make this law for the purpose of protecting people from the harm of drink driving. Refer the legislator. And not until wa maua le majority of legislator pasi ai kula whongo I so sea ko nguu kem kalasi. Le threshold o lai sit e le kula whongo. Whako a ka ua pasi e kula whongo. Ka ngofi le whaise simple maths. Awa penge kolu lima, kolu ongo lenga pasi e le kula whongo leo le suingo le whaavai. Take away la le ongo. Fia koe. Ruaiva. O le, wow, korsfuru. O mi taila le 2/3. Le. See, in the future, awa peangila yengi matters e lakuselo ia o lai afia ilanga ia clients a kula whongo. A lawyer can stand in front of the judge and say, Your Honor, the law we going to discuss now, it's not a law. I say, o ila koe ko ongo nga ko 2/3. According ile kula whongo o whainga pāroka, e le ongi whai pule, wha le kula whongo inga le malo.
Olai ko kongo I records al palemenge, they were sacked and they didn't have a party to attach to or continually attach to in the parliamentary term. And if I'm wrong, ole ale mea al palemenge Samoa le fai. Because that's the only place e kalango inga kula fongo mpasia kula fongo le ku. So ya kia ula. E sa ole narrative le ka mafale HRPP e pasia kula fongo nga pa e se se pe afa pe vai. Or fon fe kalai le fault. Ole mea ngalai avi. E ko sui ngela kula e paranga o farongo longo mal tute ya ele vefine. E ko sui. Ya o resi se ko ka kongo ilanga I luma kua. But interesting ya pe ko sui ngi. Do you know why? Because it will also prove fia me marco limalia. Ele inko paki. Ali aja o se me so finingalo. O leo ke kulkulia le luka usanga Treason. Na luka usanga le inciting to his to hostility. For life le Treason. For life le Treason. O leo la ke mapo faule upule o le overthrow. Wa o keminge. My 3 pillars lay el malo. Piko mo lunga le speaker, the parliament. Yeah. The parliamentary sovereignty e mo lunga. Piko ye el fam singonga por executive. Like in terms of cos'è e kokusa pe ava ai le la ko safa inga o la ko o pillars e ko akolu ai li poki o mal head of state. But in terms of le sovereignty o le palemenge ia o le speaker le head o le palemenge mai mafau ila o le vafaingo fia inga o le vai le kulanga lea e feed mai le palemenge kula fongo e enforce mafamalu el famsingonga a o le executive e providing our resources through the purse e feed ai isi pilasi e lua o fainga malo a faila le kom fai fia me makule apa overthrow le fongo fkalai. It is treason. It is treason. On me ngare ko pupuri wa kawi se far pupuri mele. O leva te tau. Fa ko leva ngau nga vanga. If sitting yepe Samuel wa lenga le unga ia le fast part. Le maka upule le fam singo. Ola kala and then with much respect mai se finga ro vui. O au ia I fa ko fa lo ia ka ko mele. O au ia o pomong ia le ma o kusao. Famata porque lo isi me o le fako ake ke imangeva pe there you go paranga o ke ngofo la tu lo la vo tele fa ititia to mai manga va a o le kaimi o le alu o kangaka o le ka wa nga ko nga kau o le ale advice le fa o le pili le paula ma le ngongo ai o le pili uma engo bankrupt ai mamalo bankrupt mal paki a foi lo que fai aku ai ngofo a ele ni fa ku nga mai voi ra so finangaro se so finangaro malo va te asiata ona o ala ole tulafono e me se ole no foi o parliamente ele ole fautuanga ko voi nga mai a usa a mai se finangalo o ku molia se o lai ngofo a ia kama fanga o ka ku ulai lau ke ngofo man fanga o gol men se ve hoya se ka man fa fonga mai lo ku sa se ko lu me se fa fonga le ku nga faile le a fo ile submission ale so sai ke no ia ku inga ku o il fa ngo ku la fongo yo pili e ko aya ai kalea o le la wakako ba ba inge ia e kasia kangaka le loia e ia ke ia I lalo le fasingo manga al kula fongo le ia ngake fau kua inga ai le palemia e mai se o se fainga malo o nga loia sin ale vala wakako ba ia wa avakul fau kua nga loia sin a wale kea ia I ba henga lea longo winga le mele wakako ba ia ua ole upumongia le ole mele o yei wa makua fo ale malo o kangaka Samoa nga le se malo se HRPP po se malo se fast po se malo ai lava se vai fai le malo kangaka ole kangaka ngu o Samoa le o fo le lako pilipilinga sai ai le o makua fo al silinga leanga ai ko pipi ai ko fa popo ai malesa ave ma pale bia le filinga ale ku o ia ho ila le skanga le ve ai fau na le anga I
inga ia whapeonga o ngā fōua ia le ngofoa o le whongwhakalai man kulanga pe o ngai ai. Whangawanga le au karikongu o le awhioki. Masalo se ilonga ko ngā mea wale le leo ke karikongu o lai ei finangalo kam whangau le kungu o loa vemano. Ila ngai e kukusa le ia o la ko finangalo man finangalo le o sauni e mespo io o nisi o lo ia o lo i New Zealand. Pau le wha lame lame. O ngā o lea o mkwa kau mia ala ko. Wa le kea iai, a mai la le kea kei mo kuila e pa. Le o koe wha awau mai ngei, kei mi ngei fia me, longa winga, se i longa lava e kula i mai se whai ngā malo e kongu ma sa awai mea umau le kungu ngei o Samoa, ma le malo kanga Samoa. Ma kwa ie se mga kuoto sa ie ke lo ia e koe au maiso la walo inga, la ku ke lo lava. Ngā au mai ka lea, o le ala le mea la whai. Ia le fo uka ko wai apia ko wai aku. Wai aku i le lo ia sili o ia lava kangaka, le top solicitor. Inga ke advice inga ia me ngei whai ngā malo. Ya le ba kule advice ku sai ka kule le fong fukalai ya le ke aka ngo winga o mela we ka ko wa outlaws la ba like ko o le vangai ko pulu ya ka ko o le ye a le pale menge a po Samoa it's all run by outlaws ya le ngang fa lo alo fa tai le tawa se ka fa singa ka mai relax ale o le sa o le lo ye le o le vanga fa ile sai menor ka malo era so finga o le oke ki lo il famo ko inga o le se pa ki le ko o le o mo ki mo la ba ma o le ko nga inga le fa nga la ko lo vi fast government e disi me fa penga ko o le o sa mo ke mini Wei foi la mo fast government mo fast group a ku fi me mo fa pe ye le lai ku mo nge foi ku lo ngo fa ngo for nge ku ole um ka pu ko fi va ku o le wo ma kila mo le ko lilo le ka mai la va le ko ngo nge marco e dice la ko paki oi o kafi o mai ka kanwa e inga ia fa mo ko inga ka pule wo ko el palminge le se pa ki le ma fa fo yo mo ko wala ko soria mo fo mo ka ai le se pa ki ye ka wa ye that's a contempt of parliament ila wa fa liu ko ilo pe ka ilo fa liu mo lo so ngalo this is contempt of parliament insult to le constitution de Samoa ma le soli fa vai le o ko el palminge ai le spaki si o ko fa per ya o ma ko fast party al fast party al minority fast party le mo ke mai e fa le la ko fin ai wa ku la ba male open mind male mo ki ngo they have no attachment ya la uli mal la ko ba o nga ko re fai ma kila nge me ko el palming ale ko kilo e ngore ko fa la ko fa nga ia male cha pipi o fea mai le pule mala ya le fainge e sa o lele sononga ale ya tawa pe a tato mafau fau ile a ele nga ka le sa fa soli kula fongo I kongo le mau ka le ku o me kongo nga a ku ngai CEO e ngo foi ku public gallery and that's why e ko le ngo fonga le ngo foi just kanga it's a public gallery e le mafai a o ka o fiere fongo e sa fa I lor fonga kalai le mafai nga ko sa fa I se kanga e le o se fai pule fitfidia I ko kongo mo ka fongo Samoa e le mafai fo nga ka kala se CEO kusa pole ale ko mai mala le CEO I mele kala ngo kongo fongo they will never ever speak inside the chamber because ole chamber la nga o ka ngaka la va u fitfilia mele ko ele ngaka la ola ngo fo fa soli kula fongo yo. But ever since they they continuously receive compensations based ilunga ole belief. Ola ko o fai pule. Ola fo ye fosi al minska. And that's in a way it's thief. Wa ave fa nga o I mea le kungu. Because ele o ye se vai ngor kula fongo o ko e fa kanga I lalo kula fongo. Onga ko kongi la ko ngi fai pule. Manko foi le mfainga ave o se minska pe fa pe o se fai pule. Awole ai sa paki ko e fo ile le fai le palo kala kiki. In order for you continually meet the requirements of kula fongo e ko kongi ai oe. Ele ia ma se senga male malkanga ka foi le ala ngofo e kongi o ala nga oi.
Pe a kako mafo fawai. Ele ama se senga markanga kalae ngake lokea ku pe se organization or kanga kale or mako inga uia. Ele oka ua he has or she has history in terms of fraud. E iai foi la le kaimi o iluma la koe va ai mai kuola kungu. Flying investigations. Ma fesili. Pe nga kakau nga kokongi ka ngaka aile i meeting ale requirements o kula fongo ave ila ko mafai pule. Ole fala vela ve kelle nga le yai le issue le wa kamingi because anga fa pengi yung usila le ka ki kalango a kungu ngi these are the motherboards of democracy. You know ngi le nga mai le Westminster system le because ole mele ole kako fa kulanga le sa mo mungu. Ele o se fa kulanga va pe ole o se anga ngu fa sa mo. Le anga ele va what works for my own village should not be for sit ai le platform mo uma no ele le fainga ngan palmengi sa mo e fe fully sa ile ko fa mar fa okanga ile fainga ko la fongo and it's for the best interest of the whole country ai le la wo ko ngo fo kong yo o mako ai pule sa loko i kupela ko ile kaimingi pe fa pe ola ko le lo ki occupying le executive arm o malo ai la sur ko la fongo ko se si ele ma se senga kakala mai pangka mai sa fai o because afa pe ua la ko solia kula fongo wala ko le meeting ali requirements or kula fongo le ave ila kom fai pule what legal rights do they have entitled a compensation ma perks fa ali fai pule lo no winga la afia I foi mai stura fo ai mai sto finga ia si ni or malo ma ta finga ro malo le ko fo popo o ingo eni ko finga nga o le fai e la tou le kapeneta wa ko finga e le pasia ko kapengeka longo winga e sol kula fongo mo fo e sol kula fongo because I'm afo forward the authority to make a decision select kangangai it should be from the legislations like o le winga la okala e ka kaunga authorize o e le kula fongo to be a decision maker ai afa pela wale o ko ye se power kula fongo e ke o la opposition le ye wale o ko ele o ko yese power kula fongo ma fai nga because wale o ko fai pule le ko fai pule wale o ma fai fonga ko ave o ma se palemia pe afa pe o le ki occupy nga le site o palemia so any decisions ile kaiminge include ai major post po ongi ko finga ke kele o le kungu a suing finga malo fingo fi nga fai ka ia the decision maker at the time was not lawfully occupying that seat. So therefore, your contract was unlawful. And then we will see each other in court. Malo va lo o matua usi le mai moa. Ele le taimi. Ia ai tau te alo fo I tatou sponsors. La tatou atu. Au e ke adu fai sa upuki wa ika kai ko ia fo pai. Oro o e alek fa mai mo ke fai puki o mako le ro ai ka ko sponsors. Tatou atu marolonga. Ia mai tau le mai sila mai tatou sponsors. Fa ngala to o onanga. Pe ai fai tatou te malanga isa mo mis fo ni so onanga fa ngala tu la vai tunu fa fa wo le program. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today.
If you feel mo na rental se whālau ilo antula na whaapitoa molema sino February mamati, e losful pasene ua pa umaulalo aile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale, ma mawailo avado ile se i e afe tala Samoa, ile whai unga o le basina, e mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo, polo tanto ofisa au tu i alafua, pe molia tu foil whaletali malo o lo e wha mautu ai, ai ngā whaapitoa, o lo ia tanto insurance e te fili mai ai, ina nei tupu se whaalawalawe, ai o lo o iai le whaamama avenga, ma tu olo iai le tanto account i New Zealand, pe lafo sa foi le moana, e wha o ngā ile Pacific Easy, pe wha o ngā foi lau credit card, e wha atino ile tongi no lo sa, mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy, ile ovalu se lau o Tasi Onono, pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com, Moana Rentals o lau paanga, e taitoloina oe, a o e malanga asiasi i Samoa. Rianga le lei malatu tutua ma unanga o le seio le foi ale e seta ina le motonga. Ia fa malo le sunga po le fionga e lupe matasila vaa. Ia ma le tatou tutua ma le unanga misfoni so tatou sponsors. Ia na initial update o teuteunga mai o le hall le botele sala fai le ua bailunga na inisi ne yoata. Mai tau watu la wato ai tau nuu wai ma le fionga i le teifono ma le au malanga lono winga a e tuai tae au e le maua sou no foa. Mo tu tele i sala fai na ua tau sile silatu. Ta tau watala ta maia o le tau le sitala i le aso tae au. Fōlinga i o le teuteunga o le maupoponga. Ia tala au atu o fio atu masua tu le aso tae au. Ia wakaulanga e vave usuru kai au. Ka arfiku balu o le vana i o. O so no foga me se lava tamama tina matua au fo ina imusu o tolu fa na we ave matua pe a fina ngalo e fia o e ta ua tele o la to fina ngalo le ngate te lesitalai ia mo le vainga fa fai supporters ia po le afo ina vesili mani vainga fa pena la uta pena la pito pisanga o le vesili la u fionga voi on to eta milo mai foi le tanto peno o lela waka ua i le video lea. Wa umanga whaakongu kusa peinga le agree fia me i le meeting le ngawhai. Ai muli ange. Lea la ua koe ka umai e le mongi. La ua koe agree. Ma o le robo move loa inga ia whaukua le lo yasili. E whai se whai ngore mea lea. E ave ia mai se ora whamasikonga o something. E remove the speaker. Now, o le aso fina ngalo, e mingoi le lo yasili e whakingo ngei mea, after she already advised the speaker, e lea whainga langa ia paroka. O le aso fina ngalo lo tele lea matau. Malo ana tei a teta, o le peino e naisu, nale sunga ya sauni a o lo tentununga, o le e leo se kiuke o le o a fo i o vai whai po mo whai ngā māloro la ku whakongua wa a whau pol whatonu ina i whai se whai ngā e a po i e a tatou mātua i e o se whai ngā hoilele ina i a whapeo na whato i lalo ai i a lea meo tonu ili mele u kako wawai ai o tiute ia o le o yasili o lo na whautua ina o lātou lea ua umana peo na e tā ua umana ave le whautua ngā lo yasili ia a o lea ua fōringa mai o le mele o whai ele o le demand e o se order wa ave lo yasili iai o le kalisa o a se va ngā o koe whewhalar kala a sauni se va ngā ua papea o lae lele lo yasili ia o kali mai le lo yasili o leo na ave whaile mea pe apai o le na ua pae alele ia sana whautuanga na umana tatia iai ena falo lo ba tu fa fonga mai sam fa tailo fionga vui ia amaila se fina ngalo o fa tulafono e lo sunga de lo ia ile matau. I will never speak on behalf of the Attorney General, and it's not my positions to speak on behalf of any other lawyers pole fionga for lawyer sili, but ya ke if I will ever be instructed by a client, if I limeo ke loa e se se tulafono. So far, I told 2 people in court, go find another lawyer.
because wa kau mafai e fai mai le me e manga oi ai e alu ese male winga kula fongo pe volanga sa ngo vui e paual ko inga vai loia o yese kula fongo available mai le kakau foi la nga fa pe fa ka kope ngaki finga kula fongo ia meet requirement le mele manga oi ele fe kau wa ali ele corrupt e ma le foi le fingalo la fionga ya vui onga e foringa mai o le wa vaku demand sa le faipulo fareaka wa ka uaima sa ki e fuole le kofinga o le loia sili ise a wala foi le o ke le lopo fia mali po fa ali ko ile fa sa sili pa a fa pea o ko inga ka ngakangi o le la ka ia le ku so mai la so o le amakua I ele ai se fia nga lui la longi ko inga ka inga ele ai foi se si o le a ka mafai because lo inga fa sa o ko fa pe vai se wala fai ele ka kau foi se lo ia nga fai angi a wala fa mali ele lo kol kanga ka ai ma ko ia ia kula fongo and I think on menga lo ko pu ya sa mol ke mingi o ma ko ai ku wal kula fongo se sai ai o fai ia fai unga sifu onga o ke ko fo ia le vai ngol kula fongo le o fai nga paloka. Why are we not following the requirements? And if they want to be in parliament, make sure they meet the requirements, including yaiso paki. Ava pea full paki ringa sa well HRPP ile kaimingo fanga paloka le kungu. It's the requirements le kula fongo. O ai la ka ko como fai fa ser kula fongo. O le kula fongo e fa sa or mere ko ke fai. Ai le o kako le kako ko mafai e fa se kula fongo because e ko ki ko mafai le fa se kula fongo wa kangi ai le kako le fa alo longia ya o le sui fai pulo fareaka he's one of the lawmaker longa winga ke le respecting a fo I longa ia position as a member of parliament o le longa lua wa kangi mai fo I e le o kai monga ia respecting le institutions of parliament or the legislature. O ko inga kanga kalangi ko ke manga o aku e ka lepe I kula fongo inga I mafai inga suit le la ko purpose. I rather not be someone ka ke vai aku le apolonga ile ku. O le a so fina ngalo le atawa. Ai fia fo por vanga le ai li vatori si valolo fa si di mo so to fina ngalo. Asiata ile na na ia manino mai o langa e fafa le ata. Fale ata to ia manino malama o le fai pule o fale aka kolu. Yeah. Ina ia awane I sati ia fua fale ata tasi lua ia mai si foi o le fa. Ia ile ia vea foi malape ia na o se na tre fa na tua. Ole upo o la po a pesi kolila. Ma walunga. Tu io fale aka kolu. Ya ilangan falo. Ya. Au tato ya sa no mai sabi ali te wa le vai ngalen afia. Le o pawa mi foi la galega sa mo ya sa un por fie mali. O fai pure le aka ke ku fongo le ngafai. O le fongo alo ia. Sa paki kaka. A fai e so fie mali. O fa se e ngenge di mongi le fongo kanga. It is fa valea. Ai ole ba ai lenga vai aku ia. It's an official meeting. Lenga fa ala wa fa ilo ai. Ele se me uro fa ilo ingo lo au o fonga kalai. Ai paki. Ai paki. Ele se me uro fa ilo tili o le sui fonga kalai. Paki. Ele la se ula o limongi le mele. Wa mo kwa vai vale ko. Ele se me ali ka lo ia fo ma ka sisi la. O vale cha pipi ko ko le ami. Ami HRPP. Ele se for vale le ama Treason le la fa ma ia mai slogans ia ko o ka opu. Ole autato ia manule ia le fionga ia vui. Ai le fu fa mani no mai fo ia vui. Wa ma hai ang fa mangingo wa kari ko vui. Ai langa na afia ilo na afia fo I malau fionga. Isa vaenga lava ole ke ni lopo se nga ko polar me la uride ngo mai fai o nisi no fa pea o singi ai fa pea mai nisi o la Lloyd Christchurch now for sure le fai Samoa
ai te le loa foi kau ke le inkaresi paule me po fele ngala la fie me foi me le a o le langa ko e kari fo ai le tangata lava le dei o limongi and o le mafuanga le ko kau limongi le anga o ke fa lo ngia ke le fai ku malo e sa kia fua langa o ke le o fraka kolu ama mama afia la fi le ko fie banga o i le ko inga fai puli na toi tala no inai la ma tau vane ona o fasili se tasi o tina e fa pe mai ma fasili ngia ilo tu langa fo ile le low entitlement e ke run ile next election o tau sanga fo pe fa pe le isi election fa fo se i fa ya aya kangia mai ya i kadi le o di e ko o lua le fo ile ve maloa e pe ile lifa e tele anga va ai te toi tamo e lava il tulanga wa ya em fainga sa ngo mai vui male inga ia ko fa ngo fokasi ma fa mangingo ai lo ya wangi ko ka kala ni si le vainga le ma lo ma te ya siata ole o te le lo le si fa ma dinga fa ma ngi ai o le o fiku ko sanga o ngo fo sam alo no o malanga e sia tu o siaki o te la tu e manisi o vainga ta o lo vainga la no o a ngofola mafika le se le fiku kausanga kalu ngo Samoa fua ile kolu kausanga ngofo ai yer kanga kai kongo ka ko ngo ngo qualify la ile fo te palo kala ala mangingo e kawa nga akwa kasiale akwa nga ola ko kausanga ya ba pe o fiku kausanga o ova male fa alua o nga alu le e familia ku fo skingale nga vai mai ele o la o ke kalangoa o ke kalangoa nga I a faila e kele o ilango longa winga e kele o malama mela ku pu o ka ko ngu wale o fa longa ko ka fai mengi si o fa me o i o le lango o i o le asanga o i o le popo I fa fitai a tai e fo i o le mautino se tina o matu tu malo al fa vela a e fia malama ile kai mi a ko ile nga e fisili le I sa fa ingala longa lua ya ele se mela ka prova ko fo ya ke o no passport o ngai o wa ese mai amal paku ai nga ya November luafe se fu van o le ala o ki sa mo ngai o fa mau kuasa a wi sa mo ngai o kele o ese mala ku nga wan ia malanga bangi me fa le ai nga lai ko wan ai aku fakas ili kai nga ako si ongo masinga mangi kalmo o wesi ai ya lango kalangoa fa pea le la ko isa o kwa ya lang kalangoa fa pea le HPP ya ke un foi mo kere qualify because ko ke fefe ya ke ko ke fefe ka pasanga I kongo pan mengen nga langa ko ke loa ai le ya vea mo fai pule o le ku o kalangoa so o ia o me pio ma ko sisira ho ia il menga ko ke lo ai ko fefe ya kia ngau ko e fau al kula fo la a ko lo kai mi le ko e fau ngai kula fo ile lua ape lua se kulu sa ma ko finga we life fa funga mai ka ko lo ia sa ma ko finga o finga we po le al kula fo ko e fau si ngai le ka ngo wa fi ai nanga o leva o ko mo le ku o le fawingo skula fongo ku already kongu kanga ka le kungu nga sau o le fa moe e ku sai mala o kula fongo ele ka ngo wa fia afa belave che apala ai fa mai pala ai fa bole mai la le ya kia ya ngo fa se fa le o se pale vai nga fa fa ye pe o kia o lo moli mau me o malava I kongu o lo ngu ai me se fo fa mole ya nga o le sui o le fas le winga nga lo fa mkalanga nga wa le sui o le fas wa fa maungia o ke rani le fas ma o le bo o ko le fas e o le sui e kauva o le fas e kauva e kongo le kumalo ya bailai ele mongi me ia ko kisisi la mai I felo inga ma lo ngu ma lo kumalo ma ngisi o lo kumalo ai o ke lo la I ila ko ke ka waso ko ke pula mai ai ko ke lo me la fa o sa oi para ngai su e fai paka e lo nga ba ai ia o kali le asiaka malo kangaka e ka sa ngo I vai nga fa pengi afia malamba limongi mal HPP ma kuila epa o e fesili ile afo il kumsingo fa nga paloka pa ungar ka fa malama mai nga be fa pengi ai le fa long kwar ka yo la afia e fa ka yo ale wa menga so fa ka yo pa le lu por fa ni ai ya ke ya wo
Wa ku e se pa kai ola fa kai ola. E nga fa no lo pa ku pa ko mai ka mo. You know. Apa la ai fai ko ke le fai ya. Ka sa o nga fa. Ka ke le ku ma mai nga se ki o ku pe a fai. E ko mangu fa mo fai nga pa lo. Ya. Le nga fa lo. Alo fa tai. Ya. O ke le ro pe se sikilia ma se mangingo ku a ko re mangingo le ato. O mangingo. Ingo pasi burka vaka. Le e paule ata manino le wa maua mai tu o to e fa manino ina le fionga ya vui. Pala ai o ri. O le upu fa ma mafaranga o pala ai. Ia po o le mo fo. Amu ia vui. O le ale wingo la utala. Ke lo rai tu atu la to o la fonga. La fa pe yo la koloko. Amu ia vui mo ki ngoi sao ma ku ele si ko foi mai e o anga fa ngo nga la ku vui ulem se lo uri ya ole na pauna fa no nga fa ilo atu lungo prokalame o lo na le te na to te feko ai male wodi e ko ngol parmengi e kere ma wa ma ses e kere e te le ma wa tu ma ses e te aruatu ia o sui nei tangata ole atou ia po le tautu e fia ngai o tou ia le tou vanga fa au fai ia wa over to tele to no palme ia ata ma saundi ma o le mela le o ke foi ile ma felo inga ma kuila epa ka fela o kala ku le epa inga o fakalo fa mai ka ala o kala fa ye ya kala fa mai foi nga kala winga palme nge nga ko ngo fonge ma fau kula ai sau kali mori maus ko inga ele oia o kama ko ngoia la ko waia nga ku e kalo ya ku le pai ale fai al meleo e fai inga lo la ko sui le ya pelo inga galo ko fau se si me ai ya foi e fai ala o kala e va pia o ko o si dinga ka di se o umale me bo bua fai o sao me longa lua o ke fiu ko fai ya nga o fa ka ko fka ya ie ko ngol pal beng e wi ai ngai le fai le paloka ele foi si se fa o lunga ai ke lango ngai o kingo ya lo pa lo nga o ya ke o male ulanga pe o ngai ai kalngoa i ro ku malo kan lo ka ka lo ku malo e me se foi o lo mu le nga fa lon e ka si ai o mo apses ia e tele popule la wala ngai le si sem fain ko e fawa si me fa kopi le anga ola vo e sa fa ile au fa me fa kopi lungo le fa kula fongo le fa kula fongo inga o lo te visi se wa ma lo si ale upule le Treason le ngai fi o ma lo si ale upule le anga pe o le upu sa o ale ai ka kaua i lua o nga o ka ngaka ngai sa fa i ko kongo fare e ka kong sa fa isa o te ola fisiri sa uni mas firinga lo vui fa pele atu o le ku inga mar forfolanga tu le epale sa fai le paloka o le faier paroko lo filu kasi ai ma fua mai o langa fa ali liunga o le ika ile o le road show ai le okul ai fa mai lo langa interpretation Treason a mako ko e fo i mai ile paroko lua feru kasi wa fa kau ro o ko ia le la vea ila ma fieme la auli olo le kingu ma fieme o le fa kau ro o ko ile Treason which is o ingale ke pisa i lava o inganga sa waile lo fa le tu ko kong le anga o le wa fa kau menga le Treason ya e for life e for life le fainga longo winga e ia ila ka ngaka ko akasi le ngai ko kongo forfolanga ku ila epa e le manga ole akua e alu fu akua ia wa kera longa nga fa pele ila vela audi e ri rupe ka u le Treason fa ko foi lono winga wala ve ai mai ongor ka ngaka ko akasi le ai filo ko kongo ko fale nga fa yer forfolanga fo i mai la ila ofisiti o feo nga va e nga le nga kau activate yer ko inga le Treason ma mea ia wala ko fai e kai miringei it's a real Treason
Ma e ka kau fo inga ave e o a e kumukumunga inga ia finga winga ila vanga ia. O le vaenga le te sau noa i le sa fai le e sa o lenga move le motion ai le umale paia inga ale HRPP lenga panemia ia kula epa. Mana tua foi la we have to look at these issues based on the merit. Ele o i vaenga le ko fai la ko road show. As long as sa whaakanga le whawhekalai, which I think lang whaakanga, they are exercising their right to ilalo constitution, which is their freedom, like it's their political rights. Pe umalava le vaenga longa iwa, right to fair trial. Le se i o kanga su e aku le vaenga le constitution na misapim whenga kanga i whoirunga. Mankua o lau some people say so lau aya fal tulafono. I do not prefer le interpreting le winganga fa Samoa. Onga sometimes I doubt. Pea o koe kanga koe fa Samoa le upu aya. Instead of o le malo si anga fal tulafono, it becomes a intervene. O laua e aya. Ai leo ka ngo FIFA Samoa lau right I lalo tulafono o le aya. So I prefer o malo si anga I lalo tulafono e pui ai o kangaka. Human right I lalo tulafono. O le malo si anga fal tulafono la nga lenga fa nga vaenga le. Le anga la nga o vaenga sful kolu le o constitution fa mol lava misa. Nga sa wai rights regarding freedom of speech, assembly, association, movements and residence. La uli al malia koa le fionga sa fa piko olo maletinu ule kaiminga. They were protected under section 13 o le constitution. Ia le kumai nunga I. It's their political rights. Le announcement lenga fai ngai le fai pule o fale akakolu. Yes, o lai announce. But o le fesiri kele le ia kiao. Is that HRPP opinion? Given o lai ia kuole le pena le HRPP. And o lauonga kango fai kofinga. Yes. Outside of his jurisdictions as a member of parliament. Lauonga kango propose ia le whaingo kofinga peonga o ka ualka mua. Ngā le head of state tam whaingo whaia me whapea. Is he the head of state? Someone have to answer and say yes or no. Because he's not. Ai leo wonga kango kusa wonga whaoa fo I le power le head of state nga ke whaiai ko inga whaunga whapea. Ko inga announcement whapea. So, ole ese senga nga. When you make announcement in your capacity as a member of parliament, knowing very well you have limitations, ele o se vaenga le o lau oe paua wha le whaipuli. It's like le oe kango challenge le position of head of state. Le oe kango ave ese wha malosi. Ia malosi anga wharkula whango le umia le head of state. Isn't that treason? It is treason. Wow. It also like wa e whao mea. Because o kala whinga lenga whai e kula epa I le kaiminga move motion le I vaenga lea. So, ole ese senga langa, and there is no protection under the constitutions ale kongo. Onga o loa whai le view, ale whai pule leo whale aka kolu. From le ngako ngai o le whai lau kusi, ale kau ke vai a kola si o si o mai le e pena za le HRPP. E iai la le people were perceived. His view, his opinion, represented the position of the party. And it doesn't matter if the fact olaile isaule ka HRPP e koe faʻasoa. Can justify o le position for inga HRPP. In other words, e pauar kanga kanga o whaalonga aku le nga whailanga kalau le la fionga ia se polonga. Le me o kere ilo inga nga e ika kanga kanga whaali me ke au ia alanga lena pina i o ina e sui kai kai. Whonkoe. Ai sau fong koe whailanga whaakarangoanga lainga ke i o inga. Nga kupu nga whai mea la. So it can be, I lauia wa ai whaale kula whango, whaloia. It can be interpreted. HRPP can be charged with treason.
because of our position there ale paki ale HRPP, and someone has to come if I saw the record. As long as if I saw the record, you know, they can have a defense. Who can do something about this? Can the Lauli and the Fast Malakoloia do something about this? Because but actioning is Samoa. Okay. Oi kong fayan melia ele o sia bangoa le ka wailo nga fa sa walanga believe you me ele faya me malanga minority lau ke le faya langa they are already part of ka pulenga ngai but ole kele o vaenga ia wa e pick up as we go along it por kalambe ngai fiafi fa maka ele o sia bangoa le ngai e faya ile vaenga le fa fonga me foi le fionga ya vui sa mo se me so fina ga lo fionga vui wali ali ai ole pakwa fa valea ole ku inga fai pule va pe wale ku molia le uka ko vai e mo kanga ka vole le faʻasoa ku ai alu fai le menga le fai believe you me e la wo mo kwai do aku le pa ole Treason le mele ole fau nga inga ia fa ko ilalo se kanga ka mai songa ko finga e wo masala a e le fo se kula fongo e pai a ao ke ka fistili aku le pa la welo le aku le pa so kula fongo le mele a e va pe ko o ke le I loa ya ungame ka o ai la kau ai langa fai mai sa o lang kala mai le ai ko ele o se kala fa akala e pola sa o lang kala fai a pe ko le wo ka ko vai mo ka ko le a pe ko e o fonga o so ale ai le ma fau e ai kuo pa ka kuo kua la pa kua nga alo aku le pa pa pe le esa o kala fa ia pa pe ia il fa lo kusi ia lo fa san lau se me fa pe I'll never know but that's what's going to happen because le pa aku le pa ya le voi la pe nga mau aku lo sa wa se kasi fa pule le HRPP ala ia sa nga ke e fo la mo fa lo le ya le wo o le ala wa ali lu ko ali ai lu le vai ma le ngao I o se fai pule fa pe fai pule o fa le aka mu me ko ole me ko ni le ngao ni ka io poko ma ka mai ma be uma pe nga ai le lo ai ngo pui ai nga upu fa ima ngo ko le fo ale o ka o pa ku ya ko e suma nge kuile pa fesili ai aba pe ko ya mama ko wa ka ngo ngo ya sa fa yeli an kiri fa ko me alu fa se me fa pe lu mol ya ai sa kali kule ai fa matala ai le me yer fina ngalo le o man fa maka ile enough ngai me ai fa malo lo ye kuile e pale ko inga le ko inga I mean anga porkiki ka ma pa ia ai oso mo so vale se fai pule ele o sanga mea le fai wa out fa maka ele ina fla le va nga ka ngoi kuila epa kuri loa mar paki pe kuri marongo kofi fai lau kusi fa ngofo mai ku or ke di or pasi wa fai ngoi ku e per mea la pasi la se me so vinga lolo wa ye ke au ka ko ese male mal manga kulunga walanga e ele kulanga o limongi kongol paki fero kusi ya fero kusi nga ke lo uma me uma so you can't wear coming for limongi mele. He was authorized to speak. Mafai loa. You can't kaya nga wako le. Fifa ang longo por ase update mai le japipi. E makua limongi wa lebang fai pule nga kei loa mele nga kifainga. E responsible ia kula e pai me fai limongi. Ia. O ia iso nga le ko inga ilonga kofinga la e na te fai ai ni fa sala longa mafai nga kofinga fa speaker ma mea home o mea le aur maru. Mo masangi ia lako. Masalo ele ilo loko le fa ile ai ali mongi le anga langa mele nga fai. Pa wa mea li mongi le fai o le fa ai loa ka ka yo mai. Le updating o la ko le ele ma fa li mongi consequence le o kula fongo. Ma le loko le mele la afia I langa mele o fai. Maro fapte. Se kali alf silino sile asia tale amakanga. Po ai nga ke pe mafai le fast.
lauli in everyone. Ia ke au I kongu wae, with great respect to le afionga le loi sili. This is where you have to, step in and guard the constitutions. Ma guard institutions here e run nei le kongu pillars here. O le fonfekalai, o le judiciary, ia ma le executive. As for now, according I la uia wa ai le kulafongo, our executive is null and void. And with great respect, I la koia if I pule o kumalo ia e vaenga le afia me. We have to stick I le kulafongo. A whaapea lai o le uawa iaku le lo ia sili type of threat whaapea. O le fesili it's are you gonna move now or wait until it happens? And o I fo I loai wa makanga mei e sele nganga o le I ma I la kouia ka inga le kungu. O le wa makanga whaanganga mai whaapea. Yeah. Because wa kaule loa ka fiufi. Wa makanga thin le pe ua disappear fo I ma depart le nganga o le o lo ka inga. And I might be wrong. But anga whaapea e whaile le risk analysis a le HRPP malako wa ai le mea le la announce. Malako whaapea e leo le fo ua e leo le malo Samoa leo ka kom whai. E iei se wa engo le kulafongo whaakangai nga kakokalangoa nga kakangofi whaakalangoa le kofinga o le fonfekalai ao lai o iai le fonfekalai le kaimingi. E le ai ma se senga o meangi. Ma le kaumawhai fo I lea e overthrow le kangaka laengo fo I se a fundamental positions a lea kungu. Given e le o iai se wa engo se kulafongo ua soli e lea kangaka. We have to go through that process. And when you make such announcement, it shows o lea ua e whaia le opinion. It's either true or not true, but e yele intention I kua. Whaafefe and induce le animosity kangaka. Do something. So ia ke au yes o lo yesili. E ka kaunga ka mafai e avesanga ia announcement. Pe whaise mea I koinga kakawa pengi. Second, o le speaker himself. Because o le speaker, le ua whaile announcement na limongi, o le vesili. You make that announcement as who you, like, o ai o el kaimilea. E mawhainga wa apea mai. I was a secretary o le HRPP, but e yeile positions ale kung ulenga lainga kofi o le HRPP a vema secretary o o le whaipule ale kuma lo whaleaka kolu. So in other words, you also subject. E sa uzanga le yakawa, this is a contempt of parliament. Onga lewa whaile fofolanga li mongi kanga kalela asu ye le fonfekalai. A lae sa o whai le fonfekalai lewa umang whakauko. And o lewa fokala ngor whakaukonga. O mea le whaia se si whaia le head of state. So ke lea vaenga, and the last one, which is very hard to have in Samoa, individual citizens, avele maka upule le Supreme Court, I lalo constitutions o lau right, eke vai le avangi le whaavai kongu. Complain le Supreme Court, o le wewa yaku wa yaile threat o le kongu o le malu le kongu o announcement whaapea. Pa e whainga ka ia, anga Amerika le, anga constitution Amerika le peo Samoa. I'm telling you, o lawa iei a complaint I le Supreme Court I koinga announcement whaapea. O le isi vaenga sa manino I le talanoa limon. Ngai a koe whaafekai ai ia le lako wawhia lea ngā waku le fiafi lea. Whamai. O le mangulau ki a lea ale HRPP. Or kaleper fast. Ai o mai loa. Mai e whawhekai a. Ia na upu mai whawhekai la leo kako au sia melea. O la whesidi. O leo la whesidi ngai lai la wadi ia mai ang whawhokua inga. I mean, awala ngai le whaata ata la fonga. Alanga le ua kupu ai kupu mai le whaururunga o lenga ave iai le whaakuakuanga. E whai ma pāle mia makaika I o vang whai. E sele, o leo ke, o le ai aru ro mafofo le upuale o le Treason. Le Treason lava lea leo ke pisa kua I lava.
le fo ua o le malo wala ngol upule le fa di umar kuspa ia ona fo ua le ne pukanesa ona fo ua le usa ua fo vale i finga malo fa makala ile imangingo ala le lako wo mai ngai le amakanga o le fo vale ngo malo ele io mai de fa fonga le atunu o le ala ua kali i le secret ale HRPP ele i fio mai ngai se malo ngau mai fo vale lela wala ko wa target wala ngai kau ki o le wa kau mu ai uma ele ngakala ele o malo lo inga ale wa kau fipu le wa manga fipu ngai ko e drive le ka vale kusa le wa pe wa i le vanga fo au am robbery fo de kulu ila uia that's my own interpretation kusa wa ku ngau ma fa me ma kulang manga nga fo ile take over ngo for af ka vale famaka au leu ke tau titara noa o le loa iasili where are you ele o lea ua luluinga whaavai malava e o ile whaavai o lau o oe o le guardian angel fo ile le ke kāringa o le pe wako whaungi kaka kai whai mea ae le ai masou mingoi mai o le komiki fo i mare asosia lo ia o Samoa le whinga ka ua le fionga ia vui o fea oko o fea o kou la lafi ma kou maka mai le Tautai A'e kou faʻasoa ma kou kala marisa ngoanga sunga saungi ai wangongo kia o kou lima ile mfain kou fese mea moai ya se menga so ya me so fina ngalo tere na batula le fionga ya ia te o te le mana o foile I have no hope if a peka kai sa o saungi no look il kula fongo sa o kula fongo ia sa o kula fongo we have to stick o kula fongo le ala yonga ka ko kalango fa pea ya ke au foila o le o ke fa fikai o lewa au mai numa ya ko inga manga ko fa pea pe manga ko pe o le announcement le fa le sui fai pule fa le kolu o le e ka like ke ma fau umanga la ko ka ma fai fa o le speaker la ko ka ma fai la ia le fa o mal ko fi parmia what else o longa winga o mai o ia se si fainga malo awa pe wa luang fainga malo i Samoa lela ka mafai pu le ale kungu and it could happen lo winga fa pe ku ngi o le i le ku le fast le ka pengeka male ma se parmia va pe le ma ko le pule le farfongo e le ma fainga fongo pa mengi Samoa pe a ko le o mai in mene ma ki ai a ko o mai i o ma ko pu le o ko it's like they gonna hold the country in ransom o le leanga o le mele kam faile like ya e mala read le announcement le fai pule o a fale ka kol ai e mali lau songonga siaka law society I am part of New Zealand Law Society and every lawyer is Samoa law for iwa they are part of the Law Society se ia ve sa fa ka inga le issue le ko New Zealand kai mingi onga o le ko kalango inga o le Treaty of Waitangi, the treaty bills led before the parliament le kamingi. Nga ku ale law society in New Zealand, they stand where the law is. Nga avele opinion of law society in New Zealand, e lauke le agree le proposal le amai el malo. And they were so vocal. Onga laika mafai le law society in New Zealand, eva ai ile me mawai le filemu and where the best interest of le kungu sits. Availa le kele falonga I fainge le issue le Samoa. And I try to understand po exist the law society in Samoa with great respect the law ya le Samoa. Because afa ape o lai kau falo fesasi le fai unga le law ya sili in yanga decisions e fai po le alme o la ko ka kaunga fai ma backbone o law ya sili. We are backing you 100% to uphold the rule of law, Attorney General. In the meantime, o ke leo whaalongo aku o mai se viwa ale avangi law society e Samoa I mea ia kukupu. They are the one o le mawhakia kau whawasengang o kulafongo pea o mga whai kulafongo el parmengi. So e ke le o le pata le law society e kau mawhai e ave se la ko whaukuanga e mawhai fo e la konga la ko whaukua lawyer sili. This is treason. The announcement made by le whaipule o whaleaka kolu. It can be considered treason. And you have to do something. Malo whawtai lau whio vui, so whirangala. Ole fesili ai le paenga lea
o ai lai president nei ole anko in the Law Society, because the last time that I heard ole sungai le na vea ma fo I ma singa o whainga pala. Ole fsitele la na le tatou te ia ele mvai fo na malama se isi pe fa feo na fatino ia wale anga ia society la tou o se me raise kwe se lo ia se issue papea po se me se vanga o raise ele prestene pa pe no fa ya to le teimul bulina o ma waima ma na o ofisili po ai le prestene o le law society ia ai ta mai o ai fo io ai vole swafa mtai o tama o prelio le misio ai fo ia e pai malo malo ia o ia le na ia pengo foi ako ia o que le lopo le po ia kulafono ma foi ma guidelines o le law society la to ilona wala iona tuai ona sau luga ai fo ia le taimi foi lea o presidente ia le ataua ia sa va pe a me sau lunga ia le tulaga fo e pe na ia fina lo le law le tulaga o le ako o pili e tolu sa me lo la tu te ena le law society ya al kai milangi ia pe na o tu sa no a faila o lai ale misio la va ai ia gi policy sala tu e fa pese i vang now se meta po se issue e race ele a fo el president el law society den tatou foi alo o le tala foi le inai tamalo lo foi no ile masina Houston we have a problem mole toi fa so ni tu la u fioka bui o le o confirm o le sunga ia Alex Sua le president o le law society to Samoa ole me foi le ka kau ki kiroki e pole le au se ko ia kon kai o foi lo ia sili foi sa pesque nge foi le sosilia aloia i Samoa pe a foi sa o mai ka wa e re ka fa kali e ka ka lu fa ka sila ko e re ka ku se lo ia fa ka sila ko le association e fisilia fisilia ba le fisilia association e ka lu fa ka singa ia mo la me Samoa or upholding our constitution ala kumu. And ole avangi ole ethics ia loia, as I said from the beginning, it's to uphold le tulafono. Your first and foremost duty ole to the law and the court. So ele ngala ka fakakali. And it's not an easy decision zong o isi kaimi e ka fa pe o ka le ku ai ala le la sa. And I think ele profession ia o ngai e fitel kanga ka no or kanga ka ile kia par kanga ka lai nga ke lo. This is the right profession for me. Regardless political criticism or ala ku ai mai o kala la fai mai, I will still stand and stick in the rule of law. Malo fa'aftai ole SSI vaenga le atawa tifia saudua tatou faʻasoa me se foi mta upu talnoi e luam ka upu ia ke fia lo ke mako fau ia o se le ka ko karu le problem ai fa fele le solution e ma fai le fonga fikalai onga kalo se fongo ma ko fa sa on melea wa o ngebe umala o ngo foi o ko parliament o unconstitutional ele fa kula fongo ala fa kanga fonga fikalai. It's the only reason why they operate by illegally, but unconstitutionally. Onga wa allow el fong fkala sa fa ibanga kong o le fonga o makfo. E ma faila el fong fkala ko fa sa o mele se kai mi babela. Lua. E ma faile o le ka kalong el so sila va e ka pule o court. Why not the fast 20? E o faile mele. Ola ko e kala fenga i mai ile la ko malo si anga. E ma fai ei o nga o e faile melea inga i fsosangi le fonga le speaker. Lua. Ai koru
e mafai le fast party ngo e ave le fonga whakalai not fonga whakalai ave mka upule le whamsingonga e whai teile le mele o le whai le fonga whakalai our personal fonga whakalai ai ave mka upule le kula fongo le o le whakongunga inga ia mase polo inga le whamsingonga e aru le fonga whakalai whakongu mele o le I think o le afangi o le mea sa o mafau e ke minga o mainga whai unga fonga whakalai le solua kasi o Yangwali. It's a judicial review. E mafai ele fast. Nga o e whaila le judicial review le Supreme Court. Ele va pela and it's really hard pe ka kalangongi I ka ngaka malako positions because you can't ele pe fai ai ka fo el paunga ko esela ele paua ese fo el fa. Aka kalangor fon fekalai it's a person who is also a member of parliament and he is also a makai, a father. You know, ka'o mai ko finga. And le fa pela fa yaku onga o le take le kangaka. We talking about positions. E mafaila yes, e mafaile ele fast. Onga o e avele le fai unga fon fe kalaina nga fai le so luas fulu. Ile Supreme Court e fai le judicial review. O le judicial review la nga onga o le wa fai le fai unga ale o holdinga le key positions ale government. It's outside of the law. Wale follow le kula fongo. Au like lia le ia onga makafa yoi lalo le ole avangi. Ole Electoral Act. E ka kaunga muli ka ia in the events like this. Ole kalilanga in terms pe mafai el vaenga le ko useful and not necessarily el vaenga le ko useful. E mafai so se sianga lu e ave e faila judicial review. Au mai lola fonga fekalai. Can he do something? Yes. He can still whaonga le kula fongo vaenga le kula fongo leo le whainga pāloka. E koe whailanga whai unga sao. Which is, o loki kau mawhau whaupela o kangoi kawai oa. E ma whaionga kūr fonga whakalaiwa bea, I review my decisions and I reconsider my positions. O lea la whaila ofisiti. Laua fionga le sao whaapiko. O lea le pāki le ke sao whaie konga le maukau Samoa. O le whaipule o lokwhanga. Give them a chance to answer. And yeah, that's how you go through the process. Ava peva mai, o le fast. O le fast la, baenga ia le fast le skala I lalo le fast according to government official records. Ila kaimingi. They can stand up, ma challenge. Whai lau whionga le whewhekalai, it's a point of order. E le o ko ia, o le ia mā kou le records o mai o le ofisa whainga pāloka, updated records. E le o ko iai le whionga le sa whaapiko o se whaipule I ko kongo o le pāki e le fast. Whai ilo mar whaiunga le whewhekalai pei o ngai ele mga mianga I kongo le kasi whālua, kasi whākolu, follow lava I le ulafongo. So he can still use that. And one by one I ka ngakangi ko ongo. Nganga le ai, nganga whai mai ale se pāki, awa pe whai meo le fast, yeah, prove. O la ko ele owners e proving I kongo o le awangi o le mauka fongo. Umaloa, o ngai ia foila, le au mai ele awangi, ele vaenga o le whaavai. E sa ora sanga ngā avui. We repeat this on and on and on again. Le mai le il whaavai, o ngai ia, e ngā ke kusia le kusi, e ave le head of state, under his hand. E whai ai, o lea la whai pai elections ai kumalongi, ua le ingi lak whai pule. E le isuia kula fongo ever since the 21st of Jan this year. And o powers lai e le fongo whekalai, he still have it as long as o lai fongo whekalai kai mingi. So e leo se ko I lalo le ngā mea pe whape o lo ingo le upo e kaunga whaanga ia o lo koe review langa decisions sa whai. O ngā whaasa o lona I lo mkau. Ma fofo e lo le mene au ngi koe pisa. Wa a whapea la e whai fongo whakalai menga. E le mte se la ko e pule ke e wha konga le fongo whakalai. E iei le right takangakangi I lalo pe umar kasi e ave whamasingonga le. And it will be the same process. E whesiri for whamasingonga. Do you have evidence o lai ke le pāki lea? Because of a pea ko HRPP. Oh well, nga e join mai le fast, nga whakau ko o le fast, a o le kula fongo e whaasanga e hop, whaasanga suilo pāki. So, o ngau e ka unga mainga, wale isau pāki. Malesi vaenga o rua faʻasoa ni tau pulea. E mwhai whora whao ngā le fonga fitalai.
le official le na toi au mai na ua mai le AGM general lau tele e mafai fo na toi au mai mai ina le anga o le ua toi fa ma oti mai ia ina fono tanga au e lo koe kuri fantastic na vai and those are evidence ma fainga justify lo winga kala fai pe le process ma fai ko le kiu ke fo kala fa sa o mele la lo review ma ko lo la sho fai ka lier ba ngai pe ave fam singo that is their right to have o te loa ai le vatua se whiringa lo le fionga ia vui o te loa la o nofo le fionga si fonga whikalai o manino nei le talanoa ngā tui le e pamawhia me le sa whai kasi ngā mea kau wha ngai yes tasi fatu e le ua mawailo na malosi lea la ua ngailoa o ia le sa ku ebe ese au te loa le mafuanga na le mu vai fia me e happen le me lea o ngā ua a makar fonga mua ai sau forsanga fo ida fo fikalai o le a fata atia fa lo to i fale le to melna ai o le a te lo inga koe hou lai lo le kala mai li mongi fo mai o nga wa koe ai anga action na e sere me kupur ka ko par mingi nga kai what the worst is o le wo kangwe fo fikalai le treason le wo ye that is the worst thing o le mega ka mo fa nga e fa lo fa yunga ele ka fa yunga fa pe o fonga nge o le spaki fai unga o le treason le mele and ole ia umala u vai foile ia i le kaimingi a le fire fun fe kala ile fai unga sa e koe regretted fun fe kala is kaimi and I might be wrong but okay lord kaimingi u ma koe regret at fun fe kala i longa le follow kula fongo sa ngo asiaka le fai mai o ino fai unga fun fe kala ile fai mai o meanga loko i fale that is not the law and that is the basis ave le Supreme Court it's not stated in any legislations especially le Electoral Act o fa pe mai e ma fai fon fekalai ma fa onga ave fa loko i fale where does it says in the law it doesn't elise me o ka mer kula fon longa winga ua depart le fon fekalai mai le fa onga ngar kula fon and that's where e kaunga si ka ile Supreme Court e faisela ko declarations you know unlawful fa inga fon fekalai nga fai is either you go back and make your decisions or le la avako ele Supreme Court le fa inga fai o le aingi ni paki e fai pule ia ko ongo vui mai so fina ngalo ilo te ma fu tatou taimi fa mai al tatou por kalame ya mai so fina ngalo ya me se fo yo le tulanga o le tatou por kalame le nefia malova tai ole forum line now nei me uma ole treason e ana sa no asiata ua o vale ma fo ua le no fo le palmene ole tu kusa kulo alfa fo mai sa mo usa ole me kong wale fa ye upo le ku wo ko penga o la alfa kala yo la soifu mali o ku sa wo ko penga o la le fonga kala ai ai mangi mafua anga kakau o fa makala mai le kula fo e ma fai ai e ngisi o palmen bol palmen o samo onga ave sea le fo fom kala sisila e sa mo al me le ukula mai kulo fu fa fonga bai le kungulanga e kawa fa ngase upu e kala feunga kakawa ma fa fonga ma fainga ele ia lo fai fainga ele o mi fainga angaka o yaise mala malama o yaise akamai o yaise poko whatsoever nga o fa fonga lava kangaka kasia focus la yai ele o fia ka kuinga o le ku ai kasia o le manga o ia la ko umia le pule e pule ai le ku ai meise ai o le kanga kupe le ku o Samoa ya le nga fa ala pa malua ko ngo upu fa nga oia wai ro foia o upu fa matai me o fono tanga o le foi lai te tanoa langa o le tamamatua o le sui fo o le fa ta pena o le fana tono prokiki
wa kele me u ka ko wa fer ni fiafi te lo fo te mi nei ia te umar faʻasoa ia avatu nei fesoasoaniga i le legal team ale malo ale fast party ia avatu ula ia e poupou ai ia outou ma le taʻitaʻiga o le atunuu lo ia sili tulaga le tulafono ma nisi o fa'afoga mai fa'afetaitele le ia ona le o toe umi foʻi se tatou taimi ai ai nei tatou papakiu o le Ioi, si kau whako a mai ei lalo ia, si kau kuku mai lalo ma kau whakam down le kako a. O le, e le e tātou umona na batu whare whionga ia vuilanga o le mai tau atu e le malanga i whai ungor version nei. Ia, ai, o le papakiu lea, misa tu i whurungan tātou a papakiu wha mure mōre lau. E whai e le whai ungor vai aso restaurant. O lea wa ia te au. A tu i whurungan papakiu. O lea wa ia te au mare ofisa nei. Koe mai kasi ale le kema. So whai tua whapea. O lea wa utauri mai na wheri au kopinga. Wakuri ia mare sunga ile. Ia whari kako kopi. O lea wa matou e le wakua rungo le ai whapea. E ia sisila mai vaenga tu sa umaka ko. O lea wa matou tauri mai na ia tusi o toi au batu e le mori mau. E koe follow up le official ombudsman. Ma toe tu i le whaitoto o le loia sili again. A o whaafonga mai lau sunga le loia sili. O nga ua e receiving ai lau officer. Receive on the 31st of March. Ia, e o foilai le officer o le komisina o surufa inga. O lenga receive i le kā o le kasi. Ia, i le aso torusu maritasi. O mati. O le ua toe follow up atu ai. E le mōli mauma le sa se kofiso soanginga. Wha mole. A mai se kofiso soanginga tu sa i o vaenga ia ua tu inantu i lunga le porokalame. Ia, manguele koe la ua ako fo i ka kokusi. Ia koki koe whaafonga uma mai fo i Samoa wa ale a mai e lunga le porokalame. Ia rono wingo si a kakuami o ele mwhaianga i roe le akungu. Ale la ata fi mole nei fo i taimi. Awalanga e wako uma i lunga i. Ioi, e silila le vakurunga i walanga nga usa ungoa ia ia fia me fa mai au fa mai ala ia longo ele sa ia a kele male ngo i me ka ngoi roele e ngo so koi mangi me ola ka mfai ele e ura mai i runga e ui olea ia ona o le tatou taimi ai fia ma wala se vai ngor kusi le em fenga ma ko lo o papaki ia ko i for papaki runga fa mo le misa Lenga kanga fai kau a sa fai kopi. Le kanga fai kau ai sanga e sau ave sau kopi. Ai fai tau o ile solanga o lewa ma to maua. Ma wa yo mai foi e fai tau wat kwalu ma no sa wi mele. Ia e fai kau lo ia wa angi me kopu o ia o le kari no tulafono. Ai so mai fa tau so pap kiu no su tala. The law doesn't allow me to read that. Mana tua o le tatou address le na o sui. E leo ila le ofisa mo ila tau i usi le fia le ofisa. Le ua vatu tatou le no fonga te le tau te militi noai. O le unit 2 to 143 Cavendish Drive. Ia o ia i manukau lava. Fa mau le lalo le address. I o fo ile so nga e sau e vili ya kui i 28 Lambi. E le ai o le Cavendish. O lawan watu fo ile le pitialu na i o le. Me fo le mele Kentucky ma le McDonald le lunga o le Henderson car la tu se te aluna inga na ile kuli mangu konguana ya ile tatou felo ia so mai fa tau so papaki nga fo le kausi ka ko ale tatou io ma e sila ile tatou falitele le na ole a move ia ile tatou o nanga ma office i wa ruma ka ko ya tu langa fo ila stona nei e ta le ono ile taeao ua leva na i papaki ua kuai saungi no e tu wai misa ioe le uma na fai le fui mono ma ila to uma ia ona ole ile taimi tau te felo i fa felo ile tunu ia ona apia tu role ma ua ma kotfara ma ke no fa ma suki ia il tatou famole mole ia ole si vaenga i fsiri mai
ia le stala mo le fasta Australia le ko ko lunga le tatou flyers le na tu fatasia nisi ngala la ko uma ya inga nisi o skeki ma ngia fingol flyers le America e mo mia fo le pingi mo ska ko me fa pea kasi ya la tu uma oto mai la au tau te toi popole le meo le tatou fa sisi langa tele vo ile male a la wasi la fia o mai la tu ai mo o tou o Queensland, Western Australia, Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne, vai. Ia pe o Canberra le so o mai lele I pipi mai lunga. Na o tu ina tu lunga. Aso taimi manofoanga. A fifio iai. Tala au iai to te felo iai na. Ia mo markomiti ia o afu fanga. Lau fionga bui. Ja, even vervolgens van de Yesu. Yoi, o le la fakar kale ku il malai va le malka ke sama mai ka pa kiu. O ke la ku fakali o malai va le ke su mai ka pa kiu. Pe te ninge la o fai o fe vidia I so le la o sia pesa. Ya ai pe. Tau pia ku kwan mala vale le fakale ko ai e sawa ma mai pa kiu fa mon mole asia yo ya alo fa tai ya fa mole wa tu ina mai ya jau ele tai na po ya se vai nga tau o se si vai nga fa popol ta mission ya ona ta fa tinoina pe e sa yo ya ai faptai atu ile davno tatu filo iai ia ai faptai fo ile fionga ile lilo ia ona o le tulanga fa mal malama ia papia fo ile sunga ile ataua fa malu ruat fo ile tatu tunu pe fa ia se pati wasala ia se ngada fo I wala leanga I lau tu fa mai ia na fo ia no le aina ia ai o te fa maula lot ia se fo se stay tatu tu filo iai ia fatasi le tua ma o toto. Thank you, boy. Ia fa tele ma tu fatu le fionga ya vui. Ia manui fo ile de fiafi ia te o Samoa alo fatele atu e te fioi fo malai va lele ma fa tu wala lua o te lona la fio tu manai di madol malu ia fa fia le le tau no tu mtulang ale la ku mau pa kiu langa de ufa fonga de madol te le tu ya malo ya fa so fo ya bo le vai ngona fia fi so fo ya o ke de ke imai ya il ma va le no mo le ke ma va le fo yo la se ro fokuanga o ke atu pe se menga sa fokuanga la sunga ni le roia mai se foto pul ya skafinge la long sa ke ro wa manga o ai roka mai u Samoa wai o la me la lo kai fo le la ku sia lo go fa fa o ya pia ke vai la kusi ya o le o ke vai mo mo la kusi ya tatou felo ai le tatou to proclame la Tautai A'e ya wa fo ia ma le sunga le lilo ia e tauna su mai le sunga le e tauna fasili ma su mai le sunga le lilo ia la Tautai A'e tatou lunga ina le tatou proclame la ngai le ro por ka ko la proclame fa kasi ma u wa fa fonga na umarolia ona lua fa wa le proclame ma lua fia tu e sum mai o ale la waru ke sum mai oi ile poucos fufa le la ngai ko fa ka pinga ka o manga ngai e manga ia le wifi la wi kai I ka mara o tau me e oi le la waru te tana sanga fo I pe le fainga o le fainga o sia fikea no ke fa lungo special ar fainga u fa fe kai o le fa kari po le me nga le ngo fa ya le me a le ngo fo fa fe kai I le treatment o nga ya la treat tai I oi ia ai o yo lea e tato fira mo mo ki a vaila te fina ngalo e tau no ula walu me uma ia sau ka fa ma vaila su po ti sau
Porque eu como sabe assim o mais cinco fogo, o marido é o kupulu. Iyo. Di hai kiro aduan lo fai ha kubu. Okay, ai. Kubu uma. Okay, uma. Kong yung pasis? Iyo. Ya again o mai le papa kiu se iso ngi pasi so o. E ba jo. Ele taiao. Ya wa fo ele fa moi. Ya tatou filo ia ile filo i programme la hotel. Anga le le tua fa manga lo fusi tala o le tautu bali. Ya la fu fonga va tele. We're gonna hold on the reading on Tuesday. Yes. Ai so longa le. Eu so kur me kai au. Iyo, la ko ke manga o yo work. Bo mo kwa ve vela mai ya me sa mo. Iyo. Le la nga ke manga I read mo me kai au. Okay ya. Ya lava me pelo lo kai. Ya fa kele la nga ile ona vala me wo ya to fa na tu le tato wa le stala mole fast. La so taiao. Ya ona ta u le iva le taiao. Ya na u to i to nu fa nga malanga i Samoa. A fio tu metala au le motu fai mea mafai o tou na fulia le matele. A fio ane fei loa i mare sunga la au le mali to male tatou ma le vaenga fa au fai. Ya o na soa leo le pule ai me se fai sa le stala. Manuel le fiavi tatou fio ila zotai au asiata sauni le atua. Soifua mai manuia. Ka kite ano. To book a photo shoot, text photo shoot to 022 691 5107 or message photo shoot to our Blue TV or Bluwave Facebook page for more information. Book your timeless portraits today. Embrace your culture and create lasting memories.